sahlangana ke noShembe uShembe angimbonanga ngisekulomhlaba noma bengihlale ngibone emafonini kuthiwa Shembe unyazi nani kodwa nje ukumbona ngamehlo enyama ngaqala ukumbona efika emakhazeni kimi kuvele njoba ngicanga ukuthi ngoba uhleli nawe bhuti uyazazi ngeke uzudida umzimba wakhe esibukweni mawuyibuka kuvele kuphuma umzimba kimi phume lo mzimba uphume nje ngihlwane ngibe mbili hlwane ngoba ungapho ke wena lo mzimba uqeda uphenduka ubuke mina ngiyibona ukuthi awuyimi wesibili lona laba onaba bayiboni le abamboni ngoba ngaze ngamqalaza umalume ngabuka ubaba ngabona lo muntu ophuma kimi abamboni ngiyangidabuka umuntu mayethi akakusaba ukufa ngithi akazi ukuthi kwenzakalani lona makuphuma umphefumulo esidunjini mina umphefumulo umuntu waphuma ngalele ophumbekile ngangibhekile wahluleka ubaba wancama baba wakhala ubaba mangabe ekhala ngizama ukutshela lo dokotela ukuthi muze uyikhuluma leyo nto ngiyaphila naye ngimdonsa ngempahla akayizwa yonke yonke akayizwa sengithulisa ubaba manje ngikhuluma nalo dokotela ubaba uyakhala ke manje naye ilizwi ngangize ngilikhiphe kuba ngithi mzila nkatha musukhala kanje ngiyaphila baba aqhubeke nje ukhomba ukuthi akangizwa ngishintshe ngemanesini akhona ngisho nabantu ababesemawodini lapha nasikulo ngangize ngizama ukubathinta nabo mangibona ukuthi wonke labantu bangiziba phela emehlweni mkwangathi bangiziba neziguli lapha ngithi ngiyazama ukuyithinta lapha ngiyabanyaza ukuthi hayi hamba nitshela baba bangakhali umuntu ayithulela izinto ayenzayo wafika ubaba bathi awu mazila nkatha bokhambule bomlotshwa ingane nidliwa yini kanti kanje asukuba bakhulume inkulumo namanje ngaze ngathiwa ngathi mina ubaba uyakwazi ukuthandaza baba suka athi uNkulunkulu kaShembe nyazi lwezulu ngiyangizokuthiwa abantu uyabalekelela cela ungisize ungilwise nansi impi ngaphe kwami kuvele kwenzeka into kanjalo emehlweni ubaba aphume kuvele ngene inkosi yamaNazaretha unyazi unyazi ngaqala ukulibona lapho mina lungene khona la kube ngazi ubaphambane nobaba ubaba mayiqeda nje kuphume vele ingene inkosi ifika ibamba umnyango ngapha nangapha yena unyazi uShembe wamaNazaretha yebo mayefika afika ubamba umnyango ngapha nangapha uyangivimba wafika kimi wayigqoke wayefaka umjivo bomvu faka imbatha lengwe efaka ibhande elifaka isini mawuvunula evunulile njoba mayisuka ebheka ohambeni ya wayigqoka kanjalo ke nje ubho waliphethe wafika walibeka eminyango lapha ngoba engivimba ngendlela engangigijima ngafike ngabreak enyaweni kuye ngiwa phansi mangiqeda ukubreaka umqondo ube nalokuthi lo muntu lo abathi uShembe la emakhazeni ufunani athi kimi hayi phindele emuva ndodana hamba ngathi isidumbu lapha ungaphumi la bengiqala mina futhi ukubona umuntu ongenamhlanje ongabantu ababili umuntu oyedwa ngiqala mina ukubona inkosi unyazi ukuthi khona umuntu okanjena nama ngabe kuthiwa nalo unyazi luyadlula ngeke ngibone ozakwethu negenge encane ilunguza ifuna ukumbuka mina kuyagcwala inyembezi ngibheke phansi ngikhalisa ukuthi mhlawumbe ngizophinde ngibone uShembe ile yanto owayibona uhambile emhlabeni engangibone yiyo uyazi athi inkosi mangabe iflathele uyabona ngabe uvula isihlabelelo lo muntu oqoqa ingubo ezimnyama umhlana wakho kwawuye kodwa kungathi uyabona ikapu ukuthi kanjani kungathi khona obuka le emzimbeni owodwa lo ongemuva uyangiqhweba ukuthi ngize uhamba uyahlehla ngime athi ngithuzwa lo muntu phela usemhlana lo muntu maye ephenduka kube inkosi unyazi abuza usumeleni manje sihamba sibeke ekhaya Asibingelele imbukelo omuhle webonana streaming ubingelelwa ke umntwana ugandaganda ongahlehli umfulo ongashi ogobhoza ubusuku nemini la kuyibonana streaming silokhu siqhubeke njalo nohlelo lwethu oluthi bonani uvela emafini uzokhumbula ukuthi ke inyanga enkulu le kaNtulikazi 2026 la ibonana streaming ikulethela khona izingxoxo ezikhethekile ezahlukahlukene uzokhumbula ukuthi ke besinabagcotshwa la abahlukahlukene ebesiba nabo saqhubeka ke siyibambe lapho njengoba ayikho into ebalekile ekudlula wena mlaleli lapha ngasekhaya nombukeli nje webonana streaming ukuthi ke sikulethele lezi ndaba kayikhethi weNazaretha awulona iNazaretha la sikhuluma khona ngoNkulunkulu wethu kunyazi lwezulu namhlanje sine guest yethu ke ekhona la kuyibonana streaming insizwa ke iyakhona ke kwaNcube izochaza ke ukuthi idabuka kuphi kuliphi ithempeli namhlanje ingxoxo yethu nayo ikhethekile cela ukuthi ke ingadeji lapho ngasekhaya ngaleko kumosha isikhathi mzila nkatha sikubingelele sikwamukele la kuyibonana streaming yebo sebonana bhuti njani siphilile njani sikhona baba siyathokoza ukuba nawe la kafishane
uncube udabuka kuphi nendawo? Oh, uncube mina ngisuke eMtuba. eMtuba eNkolokotho. Ithembele ngisabatha kulo kusemqokolweni eThembeni. Lapho kuthiwa babamkhulu watshala izihlahla zemqokolo khona kwaMpunyoni wathi utshala umNazaretha. Wathi uma ngabe zingamilanga lezo izihlahla umNazaretha abuye kuba khona kwaMpunyoni. Kodwa uma ngabe imilile biyogcwala eMpunyoni wonke bande. Wabheja ngomqokolo, siyazi umqokolo isihlahla esingatshalwa nokutshalwa. Yebo. Kodwa okukhombisa amandla akho obuNkulunkulu mangabe ebheja ngawo umqokolo ewutshala. Yebo, impela wathi wahamba nje wawugawula izihlahla. Ingodo zawo wayigawula phesheya kunontaba bathi kusena kusemabululu wayigawula khona. Wazoyixhumeka nje intingo. Yebo. Mfoka Ncube, ngiyazi ukuthi abaningi bakholwa ngabobodwana emakhaya. Kuye kwenzeke lento ukuthi uma sibasha kanje ngibone ontanga yami bebe amaNazaretha, lento yokuNazaretha abanye abantu manje ngathi usestylini. Qala kwakuthiwa ulandela abazali bakho umncane kangaka ufanini ukhona. uShembe njoba uyiNazaretha kumuntu ongazi awusichazele umbona kanjani uShembe uzuphenduka kube yiNazaretha? Ukubona kwami uShembe mina ngasho ukuthi ngikubone ngendlela enzima engangalindela ukuthi ngizoyibona. Nizeke bengihlale ngizwa ukuthi uShembe uNkulunkulu ngizizwa nentshumayelo. Kodwa bengiyaye ngithi mangabe ngizoza nje umuntu omdala engixoxela ethi hayi mfana kaMncuba uShembe uNkulunkulu wenza u1 no2 besho imisebenzi yakhe. Bengiyaye ngithi mina zingane kwane lezo. Kanganga ukuthi bengize ngithi mina ngifuna aqale benze kimi uNkulunkulu bakhe. Mhlambe ngiyomkholwa ke. Ngangazi ukuthi ngiyamlinga ke mangabe ngisho njalo. Wabenza uShembe mina ungithande ngelona neNazaretha. Ukuba iNazaretha ngiqale 2024 ngoba sengibona uShembe bengumuntu wasemhlabeni nabe ngiphuza nje. Tshwala bengiphuza bekusemnyango mangabe siphuza nozakwethu. Sahlangana ke noShembe. uShembe angimbonanga ngisekulomhlaba mhlaba noma bengihlale ngibone emafonini. Kuthiwa uShembe unyazi nani kodwa nje ukumbona ngamehlo enyama ngaqala ukumbona efika emakhazeni kimi. Mana ke Mzilankatha ungena emakhazeni omunye umuntu mawuthi umbona uzocabanga ukuthi ngokomsebenzi usebenza emakhazeni. Ngifuna sihlukanise lento ukuthi umbona emakhazeni, umbona kanjani emakhazeni njengomuntu umphefumulo wakho osungasekho esidunjini sakho, njengoba siyazi ukuthi abantu abaningi uma bengasekho nje sebeshonile bafaka emakhazeni belindele ukuthi bayobekwa endlini zabo zokugcina. Umbona ungasasekho emhlabeni? Ungasekho emhlabeni. Yini wawugula noma kwenzeka kanjena bhuti 2024 wakade ngibuyile eMatoheni ekhaya ngoba ngisho kulapha eNkolokotho. Mabe ngafika kwaU-April 2024 zazi u6 ngafika kulesihlanu. Ngayi7 benginokuya esontweni. Ngingekho eNazaretha. Kodwa mangihalela kuye esontweni ngizovule ngeNazaretha. Nakhona ngoba ngiyosonta. Uyocela. Ngifuna ukuyolalela lezi ngxoxo lezi ingane kwazo. Ngifuna ukuyilalela inhloso yami yiyo. Ngifike ngilalela inkonzo yasekuseni mayiphuma nami ngiyaphuma ngihamba ngekhaya. Ngifike ngikhumula impahla ngidlule ngela sifike siphuze khona nabafowethu siphuze kuzonela kimi utshwala bungagcwala ikhanda. Sengiyaqala ke ngiyaxoxa insizweni hey bafowethu mina isizungu asikaze singangiphatha. Mangiphathwa isizungu ngiye lapha eThempelini phesheya. Ngiyolalela lamakhehla khona ethi ingane kwani. Bekuyilona hlala lami ke lelo. Obulenza ngoShembe. Ebengilenza. Mangibuyile ekhaya kuyisabatha ekseni zu7. Bese thu baba hawu Mzilankatha ngoba ukhona ndoda ke sibamba inkomo lapho ngijovisa. Khehla lifuyile. Ubaba uzala wena? Baba uzala mina. Ekhaya qala ngami kuba iNazaretha. Qala ngami. Nibambe lezi inkomo isabatha. Isabatha ekseni. Sibamba inkomo sibamba. Mabe sayibamba sisayijova siphathe nje nakho ukuyibamba inkomo. Ngivele ngisuke ngikhulume lento enginokuyikhuluma mangabe ngifuna ukuyesonto Ncube yazi ngihalela kuyesontweni namuhla. Utshela ubaba? Ngitshela ubaba. Athi waba indoda siyeke ke inkomo lezi hamba kuyesontweni lapho. Ungabambezeleki. Ngisuke lapha endlini mina ngithi ngiyogeza. Mangithi ngiyogeza endlini kufike lento onqane ikhona lento manje wenza into bhuti bese uthi hayi ngizobuye ngiyibona lento. Kufike leyo nto leyo. Lento mayifika kimi ife nje ngicabanga ukuthi hayi ungasayi esontweni. Ngithi mangabe ngitshela mnoza kwethu negenge esingemuva kithi ngithi minayi ungakuvama ukuhlala ekhaya kuyisabatha. Ingekho into ekubambile ungaye esontweni ngoba liyokuvakashela idemoni sekhaya ngeke uhlule. La ngihlula mina ngisuke ngishiso into eyenzeka kimi. Ngoba ngiyangithi kubane mhlambe lanta ngiyivumelanga unqena
ngabe lento ayingitholanga lesasimo ngaba singehlela ngavela ngangiyobe ngisesontweni mangabe ngisanakhuzanile mangisacambazile ngicambalele embedeni kuvele ngene ingane la endlini kimi inokhe baba uthi umkhulu angizobuza ukuthi awusayini esontweni ngithi mhamba usho umkhulu ukuthi ngizobona emini eNazaretha kusonto ekuseni ngizobona kwele semini ngizwa ngiyanqena hamba ingane mayiphuma ingane iyotshela phela umkhulu ukuthi mina ngizobona emini ngiphume nami ngiyilandele mina ngaphuma ngaye endlini kwagogo afike ngaphaka nje ukudla indlu yagogo siyasiphekele kuyo ekhaya ngafike ngaphaka nje ukudla ngadla ngaqeda mangiqeda kuvele kwenzeke into eyenza ukuthi odokotela beqala ukungisola ngokugula ngekhanda mase ngibatshela sengivukile njoba sikhuluma nje ngicela ukuthi uyangizwa nawe siyaphendulana kuvele kusokhuluma umuntu endlebeni angimboni amazwi nje abantu akhulumela umuntu ethi uyayibona imithathe enijova ngayinkomo nobaba imithe yenkomo vele ihlala khona la endlini kwagogo ngebox layo athi lo mthatha lo muntu ngesigubhu esibomvu uphuze ushidipha idipha lela sho kade ngifika nalizo lo ngolesihlanu lisavaliwe khona idipha lenkomo ebhalwe tactic Keckley sprayer lingeyigubhu eyibomvu mangiqala zindle ngitsho ukuthi lento mhlambe ngiyicabanga ngizwa kahle ngiqala zindle onke ngibona ukuthi ngingedwa akho umuntu lento ikhuluma endlebeni ikhuluma nje endlebeni mangiqala ngikuthi akunamuntu akhulume futhi lo muntu ethi hayi awudideki ngikhona phuza lo muthi gcine ngibuze ke lo muntu ngiphuzelana ngoba idipha ngoba ngibulala ethi aliphuze nje ngenqabe mangabe ngenqaba mangithi ngiyophuma eminyango akhuluma athethe ngathi uyahafa manje ngathi uyangihafa la amazwi bhuti ayekhuluma uyabona mangabe imic ingasethwanga kahle izokhala iphindeke ngathi yebo ngathi ayaphindeka endlebeni mangabe ngikhomba ukuthi mayekhuluma kuba buhlungu endlebeni avela akhuluma ngithe phindela umuthi umthathelo wamuthi uphuza angibuyele emthini enkomo bhuti ngangifike lithatha idipha lengilifaka eswini mangizaliphuzile mhlawumbe kwasekusele into ewafanyana athi liphuze lonke uliqede ungashiyi lutho ngiliphuze angiqede 1 liter mase ngiqedile athamba kwendlini yakhe yolala uthe ufuna ukolala wena ngisuke mina bhuti maxoxa ukuthi kancane mina ngifince ekhaya lingekho leli bandla esilizala ingane eceleni kwami okunye ngihamba nakho nje esitolo kodwa ngenza lesa sigameko le nto yangitshontsha ngaba ngedwa zangababikho kodwa zazikhona igcikeni kodwa ingenanga ngenza le nto ngaba nje ngedwa le nto yangitshontsha ngaphuza lo shevu qeda ithamba kuyolala endlini yakho suke mina lacu lapha ngendlini ngathi ngiyayiphosa embedeni sishisiza ukuthi lento eyifake lapha manje akusiyo ngaxabana manje ma uyayibona umuntu ewasha eshuka impahla mina kwangathi khona umuntu ongishuwayo ngaphakathi ngibhonqe lapha embedeni ngibhonqe mangizothi kuyabheda ngivuke lapha endlini ngigijime ngendlini ekhehla manje baba ubona ngena nezivala endlini ngena singiyakhala nokukhala into ethe imncube nakho lapha sengenza inkinga baba yindoda mina sekudle kushevu hawu ethuka ubaba ushevu usuka ngapi kuthi mina ikhona umuntu ade ekhuluma endlebeni ngilapha endlini yakho kade siphikisana naye ngiqaba ukuphuseza wangihlula baba mayidideke ethi awendoda ushevu ngiblow show ngithi mina idipha mncuba lisekho sengiliphuze lonke ngisho njalo lisho libe libuye idipha ngomlomo uyaphalaza manje sengiliphalaza asuka ubaba kusho ukuthi nokudideka umqondo agijime nowethi endlini yakho uyobheka ukuthi ngiqinisileni ukuthi ngiliphuze lonke idipha ngaphela uyalazi umngozi balo mayesho ubaba uthi wathi mabe ngene endlini kwagogo evula umnyango waphambana nesigubhu sala idipha la siyaginqika si-empty lizophuma eminyango abuye ezeke baba mayifika kimi ungithola mina imhlathi sihlangene sengiyadlikisa nje sengikhoma amagwebe emakhaleni nasemlonyeni adideke kuba hawu ndoda kwenze njani futhi wadla ushevu ngifuna ukuyibulala kwenze njani uthatha ucingo baba efonela ekhaya kumama ngizalwa kwaMfeka mina intombi engizala nguMamfeka sakhelene nekhaya kumama khona lapha eMtuba afona ubaba fonela umalume hey boss bali futhi manje ngizongilekela nangu umshana wena lapha edla ushevu ashintsha ubaba fonela ubaba ungidi banokuhlala ke nalo ikhehla beyihabulele nje kuba somuntu wasemhlabeni amfonele ngidi phuthuma nemoto lapha ngifuna sihambise le ndoda eclinic isidla ushevu afika ubaba ungidi amehlo mina bhuti ayibona jonke into inhlungu into ayingixakile kuphela kwafika umalume ophakathi umalume Bheka afika ubaba ungidi ekhaya mangabe uphuma endlini ekhehla uphuma nje eminyango kunesigxobo sikagesi esesenta negceke imoto abamngidi ayipaye ngasesixotsheni sikagesi ngikhishwa la endlini ngase ngixhakiwe angwamandla engiphelela mangabe ngikhishwa endlini ngangibanje umalume ngapha kwesonxele ngapha ngibanje ubaba bangichayeba ngisemotweni uyababona laba bantu vela ngithi angake ngizezwa nje inhlungu mangabe ngisemotweni
kuvele njoba ngicanga ukuthi ngoba uhleli nawe bhuti uyazazi ngeke uzudida umzimba wakhe esibukweni mawuyibuka kuvele kuphuma umzimba kimi phume lo mzimba uphume nje ngihlwane ngibe mbili hlwane ngoba ungapho ke wena lo mzimba uqeda uphenduka ubuke mina ngiyibona ukuthi awuyimi wesibili lona laba onaba bayiboni le abamboni ngoba ngaze ngamqalaza umalume ngabuka ubaba ngabona lo muntu ophuma kimi abamboni vele uphume lo mzimba phambi esangweni ekhaya bona inyama le isidumbu basise emotweni esangweni kwakunobhuti abawu4 babethe ukukhula nje labhuti kimi ngafike labo bhuti ngababingelela ngabuza ukuthi mina bafowethu nimeleni sandomuzi kanje ekhaya baba kathandi ngimiyo kanje ekhaya ufuna ukuthi umuntu mayezela ekhaya angene kwangathi ngiyabathuka bhuti labo labafowethu babengenela ngenduku beshayelwa umzimba wakho manje ophilayo bashayelwa umzimba lophume kimi silwe nalabo bhuti silwe bangiphethe induku ezokudlala imgangela silwe mangabe ulwa nabantu bhuti kuyenze ukuthola ukuthi omunye usengemuva mabeyidlanzana yebo mangabe ngemuva ngizomunye engishanje kakhulu ngenduku la ekhanda ngemuva manje ngishaya lo mfowethu namanje mina wele ngiyangigame bhuti bese ngemuva ngimbambatha kunomgodanyana lapha mina ngashaya emphefumulweni kwalimala mina yeah silwe nalabo bhuti sengilwa ngiyaxeka sengiyeza ukuthi ngiyehluleka khona lapho ngizoqhuma isibhamu maqhuma isibhamu ngathi uyangidubula edwa lezi insizwa ngemuva angidubulela ngemuva esiphangeni angidubule ngizwe manje sengiyaxeka impela ke manje akusalweki silwe laba ababili lapha nabo bangiphethe ngivika ngazi izandla ngifika ngezandla mina ayi laba ngabamvu oyedwa laba bafuthu laba ethi ungishaya ngenduku wayefuna ungishaya ekhanda ngiyivala induku bhuti ngezandla izifika inkapho onyaweni njoba ngilimele nje ngoba ungibona leso sigameko mfoka Mncube salamadoda akuhlaselayo umzimba lo ohanjiswa ngomalume usemotweni uyayibona yonke lento eyenzakala kuwena emzimbeni wakho yeah siyasuka ke lapho lompi yagcina inqobeke kanjani yalamadoda mangabe sebengishayile sengiyaxeka ngivele ngisuke ngiguqe ngamadolo phansi bathi bafowethu asingasali seningihlule ngiyekani ngiyehluleka manje uyasalenda manje yeah ngithi mina ngiyekani bafowethu ngeke ngisalwa futhi ngeke ngisafika ngisho njalo labafowethu bebaleke bengishiye khona la esangweni iphuma imoto ekhaya bhuti ayini mayiphuma nesidumbu lesi sidumbu yebo phethe isidumbu imoto mayizofika ekhaya imoto wabamngidi double cap Nissan umalume nobaba umzimba wami babehleli ngemuva kulama sitha ngemuva babangidi uya driver ke yena passenger seat ayina muntu lo mzimba lona ade bewushala esangweni ubuye uzongena la ngewindi bavulile amawindi ungene ngewindi uphinde ungene kimi futhi ubuyela manje esithunjini ubuyela kimi futhi lo mzimba esangweni mangabe uphuma ekhaya kunomuzo kaMantengu omakhelwane omunye umuzo olandela kwaMthetho masingakamthethwa iqale kimi imhlathi ivuleka ngithi ngiphuma ekhaya imhlathi sihlangane ngihlikiza mhlathi kimi ivuleke ngitshela ubaba ngivo nje ngihlale ngezinqa esithi ngithi mina Mncube ngiyehluleka ngesafike eclinic labantu ade ngilwa nabo sebengishaye kakhulu oyedwa obusezwangidubula baba ungidamisa imoto bethuke bona bayithothi mhlambe umqondo uyahamba abuzi baba hawu kade ulwa nabantu kuphi ndoda ngithi mina sebebalekile ade ngilwa nabo esangweni qeda ukusho njalo mina ngitshekisa intamo ngiyangidabuka umuntu mayethi akakusaba ukufa ngithi akazi ukuthi kwenzakalani lona makuphuma umphefumulo esidunjini mina umphefumulo umuntu waphuma ngalele ophuma ubhekile ngangibhekile fuka ngothi mina ngangikhala mina ubaba nomalume kwadonsa ngempahla ubaba ngitshela ukuthi ngilekelela baba nakho ngizwa ngihamba umuntu mangabe umphefumulo umuntu uyaphuma nangeziqu zoboya nasemehlweni uyaphuma ma uyaye usondeze ma ungathi ubilisa amanzi eketeleni bese uthatha isandla usondezela empopeni esimokweni sakhona yebo usukuphuma kanjalo ayithi uma uphefumula bhuti umoto uyawukhipha ufake mina ngangibathe ngiyawudonsa kwangathi khona into ewudrainayo uphuma kuphela ngasakwazi ufaka iswini uphume odokotela nabantu abakhulile bazokutshela ukuthi umuntu uma bese shona nje sezophela umphefumulo uqeda ukuphuma enyaweni mangabe ngiphuma umphefumulo mangabe uphuma sekuphuma lo moya kuvele kuphinde kuphume futhi umzimba kuphuma umzimba uba ngithi njengobe driver ipassenger sithi ayina muntu kuphuma umzimba wami uhlale ngakule sithi ugqolozele ngemuva lapha emasithi ngigqolozele isidumbu sami mangitshekisa indaba ubaba vele ngwele emathangeni kuye baba manje ngibamba lapho ngithola nginenkephe ingozi lapha ngiyopha akazi nakho ukuthi iphuma kuphi akazi ukuthi nina abuza hawu kanti lento dilinyaza ubani kanje ethuke kumalume ethe sibara awumphendula umshana ngizwe ngathi ngimanzi namanje manje ngiphendula ngapha esiphangeni ngiyopha
ilesi sibhamu inhlamvu lesi yesibhamu sibhamu lesi engenile nalapho onyaweni nalapho ngiyithatha imncube le ndoda ngibona ukuthi sekunegazi lapha emasithing ngemuva mabe ngibuka lapha ngiyopha futhi nakhona bedideke hawu lo muntu ulinyaza uba nini ngoba sinaye la futhi ugcine ekhuluma ukuthi nisekhathele kulo abuze kungithi hawu Ncube nanku sifelwa ingane sothini kunina walengane ngoba ishiya iphila ngaleso sikhathi isalukazi asikho siyodayisa edrobheni siphila ngokudayisa isalukazi athi baba ngithi shaya imoto sami sofika eclinic kwaMsane noma ngabe ngisuka ekhaya bhuti ngiye eclinic ngihamba ngemoto awuphela u30 minutes futhi seduze ishaya imoto kuyofika eclinic akufika eclinic kwaMsane ngifike ngithathu ngiyaqhakwa baxhaka isidumo lezi mabe sifaka i-wheelchair lapha ngiyaphuma nemoto ngiyabalandela landele seyongena ngaphakathi isikhathi ubani ngo9 ekseni lento ingehlela kufanele ngabe ngisesontweni mina futhi ngeke ngasho ngathi ngizoya esontweni wagcina ungayanga le nto yangidoma yathi ungayi so ngishiso yilokho umuntu uthi angavami ukuhlala ekhaya kuyisabatha uthi ulovile nje ingekho into oyenzayo kodwa mabe ngifaka ngaphakathi ebuza amanesi habo baba kwenze njani kumfowethu asho baba yidlu chef thamani sinhloboni ka chef baba phela ikhehla lifundile thathani ifoni yakhe lapha nibheke isithombe sakho na sikhona ifoni kade sendele umzawa wakhe uthi angiphathele lona amanesi mayivula ifoni vele ifoni angize ngayikhiya ke mina engene ethombeni amanesi ayithele kulo leli dip ethi hawu leli dip athi baba yebo bebuza ubuza into enganani mhlawumbe athi baba u1 liter wonke leyo nto bayikhuluma ngiyababuka ngiyabezwa umuntu uyayibona masefile bhuti uyezwa ngisho inkulumo nabantu mabe ngisola ngikugula ngekhanda ngangibatsho ukuthi ngani wena ukukhuluma kanje wena ukukhuluma kanje bengibuza ngani nesikhathi ungekho impela uzwa kanje ukuthi imizimba yisimbili nesidumbu ngasibona ngangisibona sifile ayo baba lapha livele inesi maqeda ukukhuluma lenkulumo livele livala ikhethini la odini phendukele kubaba nomalume nobamngidini manje bo baba ngoba senikhulile nisuka ukhalo lungaka nisuke enkolokotho anibonanga le ndoda ayisekho isihambile vele ngikhale futhi mabesho njalo mina inesimali isho njalo ngangize ngidonse ngeimpahla njothi musukhuluma iphutha ngangize ngikhulume ngomlomo kube ngathi umuntu uyangiziba mangikhuluma naye anganginaki uzoqhubeka nje izinto ayenzayo mina ngangayiboni ngifile ngaloya mzimba ngangibona ngiphila ngoba impahla engangigqokile ekhaya ngibuza ushef naloya mzimba oyigqokile ngangibona ngiphila nje mina ayo baba athi mina nginikhola le nto athi ngifuna udokotela ngitshele lokho nina ningamanesi anginikhola manje sethi hawu baba siyakwazi phela umuntu ongasibona umuntu ongasekho lo muntu akasekho baba sosumsindo ke mawungabuza nje ekhaya kusukela noma edrobheni erank ezimoto ezenkolokotho ubuza baba amavuke kufeni bazokutshela ukuthi hey kuncuba lifakwa labo baba nje abangazwani nento ephambene futhi nanenkani labo baba labo basemakhaya impela yibo leyo inhlobo leyo athi babe ngifuna udokotela mina anginikholwa nini phikiswane lapha eclinic phikiswane ayibona amanesi ukuthi baba uyaphazamisa phela ukusebenza manje ethi amanesi ayikulungile baba sicela ukukubizela iambulance uhambe uyokwahlabisa esibhedlela ngoba vele udokotela uthi ufuna udokotela thina wesikholo lisuke inesi ithatha ifoni yazi inesi mangabe lifona lifonele iambulance athi le kwahlabisa mina ngaloya mzimba bhuti engababe ngawuboni ngangizwa ngisho inkulumo efonini la beyikhuluma nekhuzana ngangizwa yonke ukuthi lo ukhuluma ngale uthini fonele ambulance athi lo ngale answer ifone esibhedlela athi hayi ama-ambulance awekho la hlabisa saphumela olanda abantu kwezinye indawo i-ambulance engakhona ukufika lapho ke emntobi ngafika ngo6 ntambama livala ucinga inesi liphendukele kubaba baba ambulance ithi izofika ngo6 baba athi kulungile ngizoyilinda into mina bhuti eyayidoma ubaba nobaba ungidi nomalume ukuthi bengacela incwadi yasesibhedlela bengifaka emotweni kababa ngidi bengiphuthumise kwahlabisa ngazini kodwa sengiyaye ngibuka manje ukuthi nayi kwakuyiplan ushembe ufuna ukuyiveza naye ukuthi ubani ifika ambulance ngicabanga ukuthi bhuti yazi ukuthi ambulance ayisithatha isidumbu manje nje kwenzeka ingozi la emgwaqeni kube khona umuntu oshonayo bafike bemcheck lo muntu beqede bemboze bebize laba abafana undertake yes lezi insizwe esenza ama-ambulance zivele isidumbu vele zihlole vele zithathe ziphosa embhedeni zisiqhube sisi-ambulance lapha zingayinanga indaba ukuthi angisekho isidumbu abesisa ambulance lapha nami ngiyabalandela ngalo mzimba uyayibuka yonke lento yenzakala yonke ngiyayibuka inkinga sengiyakhala ngikhalisa ukuthi kuthiwa ngishonile kufike ngene ku-ambulance nami ambulance bebuza laba abafutha ama-ambulance bethi uzohamba nobani asho baba thayo ndodana ngizohamba naye suba bemfaka i-ambulance idonsa ambulance yofika
kwahlabisa hlabisa ngifile kudokotela uNgubane ukhona namanje lo dokotela usasebenza kwahlabisa dokotela uNgubane afika ngicheke kancane isidumbu asicheka phambi kwami masicheka isidumbu avela udokotela Nxaphi athatha ifone afonele le kwamsane ke manje clinic la ngisuka khona abuza hawu nenzela ukuthi nifone lami lezi nifone umuntu ongasekho anazi ambulance ayibizela umuntu ongasekho amane esazama uqamba manga athi hayi dokotela lo muntu usuke kithi esaphila ngenze kuyothula endleleni dokotela bhuti uNgubane avela athi lo muntu mangimhlola mina kudala eshonile nakini ngenze ufike ngasekho lento akayiyo manje vala ucingo udokotela phendukele kubaba ngizala hayi baba uNcube le ndoda ihambile manje mina bengiqala ukubona ubaba ngizala ekhala 2024 mina bengihlala ngazi ukuthi ayikho insizwe engala kababa ngobuqhwaka kodwa lento yokufa yangikhombisa ukuthi ubaba yi wahluleka ubaba wancama baba wakhala ubaba mangabe ekhala ngizama ukutshela lo dokotela ukuthi musu uyikhuluma le nto ngiyaphila naye ngimdonsa ngempahla akayizwa yonke le nto akayizwa sengithulisa ubaba manje ngikhuluma nalo dokotela ubaba uyakhala ke manje naye ilizwi ngangize ngilikhiphe kubaba ukuthi mzila nkathe musu ukukhala kanje ngiyaphila baba qhubeke nje ukhombutha kangizwa ngishintshe ngemanesini akhona ngisho nabantu abasemawodini lapha nasikulo ngangize ngizama ukubathinta nabo mangithi wonke labantu bangiziba phela emehlweni mkwangathi bangiziba neziguli lapha ngithi ngiyazama ukuyithinta lapha ngiyabanyaza ukuthi hayi hamba nitshela baba ngakhali umuntu ayithulela izinto ayenzayo akhala ubaba mayekhala kangathi ubaba mayesho yabona imthambo umuntu enemthambo kimi imthambo yayisiqumbe ingangeminwe ngesihlaza emzimbeni wonke ubaba sukwacela ukuya endlini encane ubaba bhuti ebheke etoilet ngangize ngephambi kwakhe mina ngiyomvimba asina kuze lapho Mzilankatha sithi ukuphuza amanzi imbukelo omuhle ebonana streaming sinensizwa la yakwaMncube lapha ke kwaNkomo kaXoshwa eMtubatuba la ohleleni lwethu oluthi bonani uvele emafini la uhlezi khona ke nomntwana ukandakanda ongahlehla umfulo ngashi sikulethela nje izishisa la ifakaza khona ngokwahlukahlukana kwakhona abantu bebona ushembe ngendlela ke eziningi namhlanje ke sinalensizwa yakhona kwaMncube ungasuka ibonana streaming safuna ukuphuza amanzi siyabuya asekubingelele ke uma uqeda ke kusijoyina la esisho khona ukuthi ke sihambe saya lapha ke emarket sihlezi nensizwa yakhona ke kwaMncube endaweni ke yalapha eMtuba kwaNkomo kaXoshwa la esihlelweni lethu esithi ke bonani uvele emafini la asiqhubeka khona ke nengxoxo yethu akhuluma kabanzi ngoNkulunkulu wethu onyazi wezulu Mzilankatha asibonge baba siphinde sikwamukele sigcine lapha uthi wabona ubaba ekhala inyembezi sisenikwahlabisa manje esibhedlela awusithatha usibeke nangu baba engazi ukuthi uyambona uya etoilet kwasokwenzakalani yebo ubaba mangabe ebheke etoilet ngangize ngephambi kwakhe ngijime ngomvimba ngothi ngimvimbele ngimphushile phambili ngimbambe eswini ngombona uba usengemuva kemsedlulile phinde ngilandele futhi ngejubane ngithi ngiyamvimba ngimbona uba usedlulile kimi anganginaki afika ubaba ema-toilet wafika wangena mhlawumbe uyayibona ebhuti ema-toilet ey'bhedlela zemaklinikhi uthola ukuthi nendawo uyikhulula mhlawumbe nosinkanyana mhlawumbe nesibukwa kwamanye baba wafike nje wahlamba ubuso la esibukweni waqolozela wahlamba ubuso la kusinki wabuka isibuko leswakhala eside isikhathi wakhala nami sengiyakhala ke manje eceni kwakhe sengihlulekile ukumtshela futhi hayi Mncube ngiyaphila mina akhala wabaqeda akhipha ithawula ayisule emehlweni inkulumo baba akayikhuluma ngamkhumbuza yona odokotela mabe ngisola ngokuguna ethi mina Mncube wafika wakhuluma kanje ema-toilet wafika ubaba bathi awu Mazilankatha bokhambule bomlotshwa ingane nidliwa yini kanti kanje asukuba bakhulume inkulumo namanje ngaze ngathiwa ngathi mina ubaba uyakwazi ukuthandaza baba suka athi uNkulunkulu kaShembe nyazi lwezulu ngiyangizokuthiya abantu ba uyabalekelela cela ungisize ungilwise nansi impi ngaphe kwami angisazi ngenze njani qeda ubaba isule ngethawula buyele ewodini mayibole ewodini baba ngiyamlandela ubaba afike ewodini baba vela afika atshela udokotela uNgubane ethe uNgubane wena umuntu omnyama
kungenza uvila lapho ukusebenza mina ngifuna udokotela omhlophe nje olengana ayisekho suke ke manje indaba kubaba hawu dokotela ungubani hayi bo baba uNcube phela ngikufundela uba udokotela ngiyakwazi athi baba cha ngifuna omhlophe udokotela ngitshele lokho wena ngikukholwa phikiswane ke manje ke lapha namanesi azama ubaba umtshela ukuthi angishonile mina ngiyakhala kodwa futhi ngaloya mzimba nginani ukujabula ukuthi awubaba uyabona ukuthi ngiyaphila ubaba makuphikiswana avele so udokotela ungubani ukuthi akulanda x-ray beyilande angithi x-ray ingathi ayibe iglass usuke ikhanyisa ngaphakathi bemngifaka no x-ray bengiphamise beyifaka nje la esiswini mabe ngifaka bemkhombisa ubaba ingaphakathi la escreenini bethi baba yabona lento egeleza eminyama kanje ngaphakathi kuye inyongo leni iqhumile ubaba bathi kulungile ngiyayibona into engikhomisa yona kodwa mina ngifuna udokotela omhlophe angitshela ukuthi lengane ayisekho kanganga ukuthi ubaba uthi iphunga laseliqala ukuzwakala kancane lami baba mtshela ngabe baba ucanga leli phunga lisukaphi inyongo phela umuntu makwachithela inyongo nje uyonakala hayi baba Bhilide ubaba lapha uthi kusuka kunomama kaGumede usebenza khona lapha eNakuzaneni kwaHlabisa ereception uNeskhona uyinazarethu ufana nje inhloko avele lo mama atshe udokotela ungubani athi wengubani lo baba ngoba uyaphazamisa ukusebenza kanje yindaba singazama iplan hambe engwelezana khona wonke udokotela nomhlophe uzomthola avuma udokotela ethi uma ukuthi yona plan le ngoba phela baba usefuna kunakwe mina ngedwa uyala mabantu bafuna ubheza igulu uyabalwisa uthi akuzobhekwa mina avuma udokotela inkinga la ikhona akekho umuntu ozongixhuma ama oxygen fanele phela isidumbu sihambe siphefumula le ngwelezana umuntu wazi le machine abanayo kwaHlabisa ukwazi operate le machine dokotela ungubani ukuthi sinenkinga akekho umuntu ozixhumela ama oxygen lapha kulomuntu makusaphikisana kanjalo avele udokotela ethi hayi umuntu onokusiza thina ngale machine la esibhedlela ule emseleni esibhedlela emseleni mawubheka uMangozi yebo bemfonele udokotela mangabe efona bhuti leyo nkulumo ngiyayizwa nayo njengoba injalo izo zonke izinto engihambe ngibatshela uyasho ukuthi hayi mina ngizokhona ukufika kusasa lapha eMtuba la ngokwaHlabisa ngiyasebenza lapho ngizokhona ukufika kusasa ngo9 lapho isikhathi engasithola mhlambe koze ube kusasa vala ucinga udokotela phendukele kubaba hayi baba uNcube umuntu wazi le machine ukuthi uzofika kusasa ngo9 athi baba dokotela kulungile ngizomlinda lo muntu asukudokotela buti akhuluma athi hayi baba uNcube socela ukuthi sinisuse la yodini nawo wonke umuntu ngoba phela abanye abantu abagulayo lapha bayezwa sithi bahle nesidumbu omunye umuntu uzocindezeleka ngikabona ushuka laphazamiseke avuma baba bengifake lo mbhede Khutshwa ke manje kunewodi umuntu alinda kuyi undertaker ngabe seshonile esibhedlela iwodi nje lincanyana undertaker ufika ime ngesinqa lapha kulelo wodi umboziwe kulomzuzu umboziwe sengiboziwe vele akazalala ubaba kulela wodi sahleli sibathathu kwakubaba kuyimi lesi sidumbu kuyilo mzimba angaboni baba ubaba wayekhala ubusuku bonke abiza abantu baseMancubeni ashintsha abize lo Shembe ubaba mangibona ukuthi uyakhala kangizwa phela mina ngithi uyangiziba kusuke ngiyemanisini ngiyoza ngikwancenga ukuthi hayi hamba nitshela ubaba ngakhali kanje ngikhona mina umuntu ngoba ngisho ngizothi ngikhuluma nawe kube ngathi wena hayi awungiboni vele uqhubeka ukuxoxa into yakho yenzayo uma uthi uyabhala uqhubeka uyibhanda oyibhalayo ngibuye ngizohlala lapha eceleni kwakho baba afike lo muntu wazi le machine mayefika ekseni afike angicheke lapha angicheke kancane ungicheka ngiyayibuka lento ayenzayo esidunjini uyambuka nje check isidumbu sakho check isidumbu sami ahambe ekudokotela manje ekudokotela ngiyamlandela ngifuna ukuzwa ukuthi kuthiwani fika buza ukuthi hawu kanti lo muntu ngapha useshonile mina ngibizelweni dokotela ngubani amtshela ukuthi hayi sicela ukuthi wenze iplan umyese engwelezane ICU ufike umqondasi nodokotela omhlophe thina kasikhole inkinga uyaphazamisa la kusebenza avume ke lo bhuti lona eze fika sixhoma isidumbu lesi iblue wallet isaphambi kwami usami isidumbu wafaka idanithi la emthanjeni naye emathangeni yonke indawo yabona amagesi lawa ama oxygen lokho kubomva uncane yes kwaku12 mina ngangilele nakho embedeni kuphefumula isidumbu sodwa axhumele lento ayixhumele embhede yabona isidumbu masiqhubha besisa kwiambulance ngiyabalandela nami ngiyongena iambulance ngiyakhala mina inkinga ngene ambulance bedonse ngiyofika ICU engwelezana sifela khona vele ICU ngafela kudokotela uNdimande umuntu yebo noRahman India basekhona labo dokotela lo dokotela babengiphethe mina lapho engwelezana mayefika bengicheck isidumbu phela kuthiwa umuntu ogula kakhulu avela nqapha uNdimande
file lo muntu file phela lo muntu athatha ucinga fonele ngubane ke manje le ethawu nathi kune emergency esuka lapho ahlabisa ngisho umuntu ongasekho dokotela ungubane bhuta vela hayi sibonile lo muntu akasekho inkinga lo baba unenkinga unomsindo unenkana kakholo ukuthi leyo ngane ishonile awuzami ukumxhumanisa nodokotela omhlophe uthi ufuna udokotela omhlophe dokotela vala ucingo ahlebelele elindiya udokotela uRahman kwayile litshela ubaba time stem ngoba indoda ishonile qale phansi ubaba khale qale phansi ubaba khale maye khala ubaba ngiyakhala nalaba ngizisho ngizama ukubathethisa labo dokotela ukuthi hayi musala ukuyikhuluma le mina nalaba abase reception ngize ngiye kubo ngiyobathi ukuthi ahambe ekhuze labo dokotela bengaqamba ukuthi ngishonile mina umuntu angizibe ubaba mina mputi wavalisa phambi kwami kusami isidumbu bangivalelisa ubaba wathi ngithakazela waqeda yini ke le esenza umncubo ukuthi adele manje abhema khona ukuthi awusekho ngoba sekushe lo mdabo sekusho leli India yile selishilo ukuthi angisekho baba ngithakazela athi ngilungile ndoda mawuthi yona ndlela ohamba ngayo le sengihlulekile mfana wami sengizamile ngihlule kwathi sengihamba ngiyobikela unyoko ukuthi awusekho hey uyabona manje ngisho njalo bhuti baba ngikhale kakhulu uthi awubaba siyahluleka kanjalo baba valelise babe plan ukungikhipha ekseni mina ngemakhazini avela ubaba suke avalise mayithi uyahamba ubaba kube nento ethi ngimangimlandele manje ngifuna ukumlandela ubaba mayophuma eminyango lento iphinde ithi isidumbu sozala nobani mahamba nobaba miye kubaba hambe ngibuye ngizohlala la ecela ngwesidumbu inkinga ngakhona ukusithinta isidumbu asithinte uma usushonile bhuti nganginele ngithi ngiyasondela uyabona bhuti mama uzobulala umayibuthi phakathi nendawo bese besijwala ukudlala ngalo nisezingane ukuthi kwenze kanjani uma uba ufuna ukwahlanganisa nganginele ngithi ngiyasondela uba ngathi sona siyaqhela kube ngathi siyaqhela ngigcine ngihlale nje eceleni ngombhede uyazi baba bhuti maye sanda kuhamba kuvele ngenisa umuntu la enakhuza iICU kusho ukuthi wayegula kakhulu uzolaliswa vele naye mayifika ngicabanga ukuthi uyazi ukuthi umbhede iambulance ayithi ihlala inombhede yebo umbhede weambulance uyafika uthululwe ngawo uziswe wodini ufike wodini uhlele lo munye umbhede bese lo mbhede ubuyela back kweambulance yes lo muntu awukho umbhede azongena kuwo la igcwele imbhede evela udokotela lo uRahman akhomba umbhede onami ethi hayi akabe phuma lo muntu ebemakhazini vele ubaba wakhe bese sikhulumile naye sathi somkhipha ekseni kubiza baba kwamthetho wakwanongoma eziphambanweni lo baba usenze emakhazini asengwelezana abizwe mayifika befebe bemkhombisa isidumbu vele ngiboziwe lapha embhedeni emtho time mthetho ibuthatha naso isidumbu sibe semakhazini sengibizwa nangesidumbu qale phansi ngikhale yabona lesi sikhwama ukuthi esi-cream white esizipwayo nesinozip la phezulu esami isidumbu safa phambi kwami kulonto ngibuka sifake lapha kubanjiswana omunye ubambe ngapha ekhanda omunye ubambe enyaweni kufakwe lesi sikhwama kuvalwe ngozipho yemoshwali manje yemoshwali lo baba esiqhuba isidumbu ebheke emakhazini ngangize ngephambi kwaso umbhede ngizothi ngiyovimbile kanje ngizosukhala ngemuva kwembhede nawo sedlulile kimi mina kade ethi ngiyamvimba phinde ngiphenduke ngimlandele ngize ngejubane lapha mangiza kuye ngifuna ukudlula ngiyovimba umbhede futhi akukho ke ukuthi hayi lo muntu akangiboni uvimbe futhi umbhede uphinde udlule usalwa le yampi bovela uyile eqaleni sekule yampi vele mina baba fike emakhazini mayifika ngicabanga ukuthi uyazi bhuti baba abadala bayebelanda umuntu emakhazini bazosho ukuthi bamthola umuntu enethikithi kubhozo lokuthi uyena yebo elisweni naye magama akhe isibongo ID number izizathu ukuthi ubulewe yini nokuthi uzophuma nini nalo mina lelo thikithi umuntu uma besiphikisana ngiyanguthatha ngisekhaya ngifike ngikhombisa ukuthi unalo le thikithi wena mawungiphisa ukuthi mina ngithi ushembe uNkulunkulu angikusho mina ngoba ngizwe ngifuna hayi alibhale loba ithikithi alibhale alifake lapha kubhozo ama-fridge asemakhazini ngicabanga uyazi ukuthi akuneyinamba kune-letter nenamba mhlawumbe A1 A2 amashalofu esami isidumbu sase B12 avula ifridge lo baba athatha isidumbu asikhula sifake lapha phakathi mase sifake la kungangeneki kimi efridgeini ngime ngaphandle ke manje isidumbu ngiyasibona ukuthi usifake la phela ngiyakhala yabona bhuti mangabe ngibuka emaceleni la emafridge la emakhazeni inqwabe yabantu esengiyaye ngibuke manje ukuthi la bantu nabo babeshonile umuntu uqolozele la kunesidumbu sakhe khona uqolozele kunesidumbu sakhe khona mina inkinga ngiyakhala khala lapha lo baba enze le nto lo kabhali nakuze ifile la aqeda ahambe
mina futhi kanti mangiphaphama sengiphaphamela emakhazeni kwangathi ngingena izolo emqondweni kwangathi nje ngingena izolo nala sibhedlela angazange ukuthi kuphele 5 days ngihlela emakhazeni ngake sengitshela udokotela bengibuza ukuthi awukwenzakalani kanti ubaba buye buti ubaba mayebuya ngicabanga ngeke uzudidwe umuntu wasekhaya noma ingane uyizela ikhuluma lapha phandle eminyango izulayo usibani lo ubaba ngangimuzwa mina ngeze ukukhuluma ngaphandle ukuthi nangokubaba ngijabule bangijabula mina nginokujabulela ukuthi shothi ubaba uyabona sengiyaphila baba afike mayengena emakhazeni uhamba nodokotela ke babephethe nje ama-file ngibe nokuthi ubaba uzongilanda kusho ukuthi uyabona sengi-right kanti ubaba emakhazeni ngabo ufika but mawuthi uzohamba nje wena mhlawumbe umfowethu uyongikhombisa umfowethu lakalele khona siyombona emakhazeni babefike wena okade ukhona ngena benivulela ishalofu benibuza ukuthi kusewuye nowakini lo umuntu uyashintsha manje semakhazeni akaphinde akabinormal nje lento phaphatheka baba bemvulela ishalofu bembuza bamncube kuseyiyo le ndoda athi baba usewuye bethi hayi cela ukuthi sikudedele kancane ngoba ufuna ukukhuluma naye ubaba mayekhuluma mputa vela akhuluma inkinga uyakhala ubaba kamili ukuhlengezela inyembezi baba eyisule ngethawulo mfoka Mncube nje ubaba ufakiwe la emakhazeni usuthathiwe wawufakwa emoshwali ubaba Mncube wayidelisa ukuthi awusekho uphinde uyabuya manje uyabuya ubaba uzoconfirm uzobhala ama-file uthi amaphepha uthi angisekho uzoqinisekisa ukuthi angisekho kuyabhalwa amaphepha usayina amaphepha ukuthi le ndoda sihambile okay yeah kuzokwenziwa ne-death certificate nayo mina nayo but death certificate ayidimi nekhathi lunga kulonyaka qhubeka Mncube yeah baba vela khuluma inkinga baba angithakazela qala ngithakazela ethi hayi ndoda ungaphatheka mjobula emakhazeni ekhaya sesiyaqeda ukulungisa ngizobuya ngizokulanda siyokufihla yabona buti ngikhale kakhulu nabantu ozongifihla ngiphila khalisa ubaba uthi siyaqeda ukulungisa ekhaya ongifihla ukuthi ubaba akho ukuthi ngiyaphila avalise ubaba ethi hayi sobuya sikulande ndoda kusasa ahamba ubaba mayehamba ngivele ngisuke-ke la eceleni kwefridge manje ngithi ngiyamlandela sengikhalela ukumlandela-ke manje yazi baba mayophuma eminyango uyayibona ukuthi manje uzophuma eminyango ugegelane nomuntu ngena yena songaphandle ngifanele niqhelelane kancane kuvele kwenzeka into kanjalo emehlweni ubaba aphume kuvele ngene inkosi yamaNazaretha unyazi unyazi ngaqala ukulibona lapho mina lungene khona la kube ngazi ubaphambane nobaba ubaba mayiqeda ngiphume vele ingene inkosi ifika ibamba umnyango ngapha nangapha ungena unyazi ushembe wamaNazaretha yebo mayefika afika ubamba umnyango ngapha nangapha uyangivimba wafika kimi wayigqoke wayefaka umjivo obomvu faka imbatha lengwe efaka ibhandle lifasini mawuvunula evunulile njoba mayisuka ebheka ohambeni ya wayigqoke kanjalo ke nje ubho waliphethe wafika walibeka eminyango lapha ngobe ngivimba ngendlela engangigijima ngafike ngabreak einyaweni kuye ngiwa phansi mangiqeda ukubreaka umqondo ube nalokuthi lo muntu lo abathi ushembe la emakhazeni ufunani athi kimi hayi phindele emuva ndoda hamba ngathi isidumbu lapha ungaphumi la mawuwaphuma lo muntu okangazokuthatha ungamlandeli ubaba ngimbuke lo muntu mina ngidideke ethi hamhlale lapho ngathi isidumbu uzobuya ngizokulanda mina ukhuluma nawe ke manje uyamuzwa ukhuluma nami ngqo emqondweni ngididekile ukuthi kwenzakalani ethi hayi hamhlale lapha eceleni kwefridge ugathi isidumbu ngizobuya ngulanda ungaphumi la ngakabuyi yimo ozofika kuthatha ahambe buti ngibuyele lapha eceleni kwefridge ngifike ngime ngididekile manje emqondo ukuthi hawu lo muntu ubekwa yini la mayehamba uvala umnyango lemakhazeni kwaba isikhashana buti hambile aphinda abuye mayesebuya usebuya ukhona umsindade senzo wathi seyabheka bezayo seswenze noma siyohambeni kwakuhambe kuhlatshelelwa kushawa igubhu kushawa imbongo hamba kuthiwa bongana uJehova ngoba lokhu kuphindwa leyo nto lo msindo nguzwa ngaphandle emakhazeni nawo ngufanisa ukuthi amaNazaretha nomsindo kanje uze lo msindo uze mase uzofika eminyango kunqamuka ukuhlabelela kuvuleke lo mnyango la emakhazeni aphinda vele futhi yena ushembe uvela usagqoke lezo impahla zakhe avela ngimemeze futhi ngegama lami lokuzalwa straight lasesitifiketini athi gijimuze lapha kimi ngije ngifike ngiguqe phambi kwakhe ethi siphumeni la emakhazeni khona la ngifuna siyobona khona masiphuma futhi emakhazeni mhlambe saphuma usuka kimi uyalapho odongeni kwavele kwashintsha kwangathi asekho emakhazeni saqhamukela nje endaweni eyayihlaza le ndawo lana inotshani obukhulu obuhlaza iqondile
leyo ndawo mina futhi ngithe mangiqala ukuye eKenana last year 2025 January wayibona le ndawo ngafike ngatshela baba umvanga liqinqa ngathi mina baba le ndawo sasikone inkosi ayithi ayibe kanje ifana nale uyabona le nkungu ebalapha eKenana wayibona ekuhambeni kwakho yayikhona ngale abuza athi uyabona le ndawo sikwesikuphi ngithi mina angiyazi le ndawo athi bukisisa kahle ngibathe ngiyayibuka le nkungu lena manje ingathi yana le nkungu ebalaphana ngithi mina kunane nkungu angiboni lutho avela suku ubholo laliphethe alibuyisela esinxeleni akhombe kwesokudla isandla ethi buka ngapha esandleni kimi maye khomba futhi kuvele izindle ngamaqhugwane la kakhomba khona kuyo kule ndawo le kuvela amaqhugwane akhona lamaqhugwane lawa ayisakho sakudala lamakhulu yebo ngiyaye ngwabone olundi lapho ndini egodlweni yebo lolo hlobo lamaqhugwane evele ngithi mina ngibona amaqhugwane ethi mangakhi ngibalela wona ngwabale lamaqhugwane ehlangana u9 ngithi mina u9 avela sokuthi uyabona kule qhugwane lokuqala kukhona inzala kwanti asemancubeni uyafisa ukuyibona hayi ngiyafisa simile thina ngapha naye eceleni le ndawo nje iqama makithi kancane ngithi hayi ngiyafisa ukuyibona athi kulungile ngizoshaya ikhwele izophumizela kithi khona uzoyibona elishaya inkosi ikhwele maye lishaya bhuti yayifaka imini emibili emlonyeni bese ifutha kukhala kunje viyo uyabona mawuzoza umsindo wovududu impembe uvududu lela khwele ngiyangilifanise nalo kancane ukuthi mina lo msindo awutha ikhwele lingafani nawo kamakhwele inhlobo kangakuthi mina futhi inkomo ngiyilosile ekukhuleni kodwa ulazi la khwele lutho mina bengize ngilingizela inyoni ngekhweleni khona inyoni ekhala kanje kodwa leli lashaya inkosi engaze ngaye kulizama athi mina shudela lakhe yedwa ushembele la khwele laziwa uye uyazi uzonele ngaqeda ukuthi shaya lelikhwele kuleli qhugwana akhombe kulo kuvele kuphume phambili umuntu oyisala kwazi noyikhehla mabephuma zebephume kancane ukuza nganeno ngemuva labantu balandela bawulayini laba besilisa balandela leli khehla laba esimamba balandela logogo phambili beza nje bawulayini olayini abawu2 beze befike beme nje ngoba umile ngapha nathi simile inkosi sengeke ngayibona mina futhi izalukazi la esontweni namakhehla sekhulile angikamboni ndawo umuntu ukudlula labantu angaze mhlawumbe edala abantu manje uyaqhamuka lana akekho umuntu ongama ubaliso ukuthi umuntu onjani ogugwazabe kanje mabekhuluma lana babuka mina bekhuluma nje into engayizwa bakhuluma noShembe man bakhuluma na babuka mina babuka mina mabekhuluma bebuyele emuva angibuka uShembe ngapha eceleni ngoba ngimile eceleni kwakhe ethi uyabeza lana bathini ngithi mina hayi baba ngibezwe into abayikhuluma yangizwa ethi kulungile sibayeke laba asiye kulele lilandelayo kulele lilandelayo khona inkosi yokuqala semancubeni usiyo buhlala lapha yena uyafisa ukumbona ngithi ngiyafisa ukumbona asimbize naye uzozala kithi aphinde futhi ashayele likhwele manje likhwele likhala yabona malikhala kuba sengathi ngena kimi likhala viyo labantu ngendlela abayiphuma ngapho kwangathi basuke belinde yena ukuthi ababize mabebabiza bephume nakhona isalukwazi nekhehla nalenqwabe abantu beze nabo baguqe ngabe indlela into abayiyo nabo ngoba ngisho mhlawumbe mathwa labantu babona umuntu osemncanyana nasekhanda ngaphazamiseka ukuthi umuntu onjani ozabe kanjena bayazi mabefika nabo mabekhuluma babuka mina nabo bekhuluma labantu ngani mangibala lapho ngizwe ukuthi mangathiwa lento abayikhulumayo bayikhuluma bodwa nalabo sekhona eqala ulimo olulodwa bengezwana inkingi ngimi yimo ongayizwa mina ifoni bengeke ngiyisethe mina ngilalela ama language ngitsho ukuthi ngifuna ukuzwa ukuthi ayikho into ezocisha ifane nale wayizwa ngalo lutho angayizwa ndawo lanto ngayigcina nje ikhulunywa lapha kuphela bekhuluma bebuyele emuva aphinda abuze Shembe nalabo futhi awubezwanga nithi hayi naba ngibezwe etha sibayeke laba sekulele landela kuleli landela khona ugulugulo wakho lapha ukamgozi maye basho bhuti yabona laba esilisa ufika musho ngegama ashithi ontanga yakhe babembiza kanje asho ibongo zakhe asho into okuyiyo athi ontanga yakhe babembiza kanje azisha ibongo zakhe athi simbize naye eshaya futhi leli khwele nayeze maye phuma naye uza nesalwa sakhe nalenqwabo uyabona ukuthi udo abasendlini ethile laba izizukulwana sakhe lesihamba nazo befike beme nabo bekhuluma sebekhuluma kancane ke laba sebeyangibheka nje bekhuluma kancane bebuyele emuva angibuza futhi nalabo ubezwanga ngithi mina hayi angibezwanga laba ethi asiye kwelandela kulelandela khona ukhokholozi wakho lapha uStima luhlala lapha naye amusho ngeyibongo zakhe ethi naye babembiza kanje
ethi yena ufisa umbone ngithi ngiyafisa umbone ethi asimbizeni naye uzoza kithi simbone alishaya ifulele kwele mangabe lishaya nakulela qhugwane kuphinde kuphume nakhona isalukwazi nekhehla nalenqwaba yabantu afike beme nabo bakhulume lonto leyo isikhashana bebuyele emuva wabala bhuti onke lamaqhugwane mina umuntu ngemntu uthi akekho umuntu wakithi ongasekho engamazi ongasekho nobaba wayehlalezwa ubaba wayebuzwa yimi sehlele ekhaya ngithi mamzila nkatho yamazi ubani athi baba ngangihlale ngizomkhulu wakho ekhuluma ngithi mina yibaba becela ushembe uthi angibuyisele emuva babekhalela ushembe ngiyangidaba umuntu mayiphikisa ushembe ngithi mina akazi ukuthi lo muntu ushembe ngale akaphikiswa yonke into ikhulekelwa kuye ukhokhokazi wami noMadlamini but uhambe mhlambe sengisile ngimbonile bese ngikhuluma ngumfana nje uhlaniphile noma wasekhulota nje ngambona uyazi wathi mangabe esho uthena usuzophuma eqhugwaneni wani mangabe ephuma ngambona ngathi nakuna nguMadlamini eze ekhaya wahamba esedondolozela ngoba esekhule yabona into wayidondozela ngayo ekhaya nangale wayiphethe ngibone lo lupho waliphethe esandleni vele sigcwala isithombe ukuthi awuyiphela uMadlamini afika ame nje ubumile uhle nje ngapho ke yena umuntu uyambona but mabe ekhuluma ethetha noma ungamuza ukuthi uthini noma eqhele kodwa uyayibona izenzo ukuthi uyathetha uyabona wayethetha mina ngangilinde ukuthi uzokhuluma nje basikhuluma ngoba phela ngithi ngiyamazi ekhaya ngambona into enke ngisekhuluma ulimo olulodwa nalabantu angizamuzwa labantu ade phuma emaqhugwaneni laba kade bengabezwa usekhuluma into efanayo nabo akasezwakali kimi shuthi ngendlela awayenza ngayo wena wayicasula ukuthi angimuzwa uzonele mangithi ngifuna ukumlalela ukuthi uthini avela dondolozele ufuna ukuzogadla ngale nduku imayiphethe uzonele ethi uyafika kimi kuvele kukhanya umbani wezulu yabona izulu malibanika lemvimbi uyamchoka umchoka umlahle lapha angakhona ukungishaya asume futhi athethe manje ngikhomba ukuthi angimuzwa eze futhi efuna ukuzogadla kimi ethi uyashaya iphinde ikhanya lento umbani imlahle lapha agcina sewangijikjela ngalo lolu bhoko manje ngijikjela alikaze lifike nalwavule nje lombani wakhanya waligoqa walahla lapha lisemoyeni abuyele emuva yabona esebheke eqhugwaneni wayehamba enza lento nokwenziwa baba abadala abazidalayo thothi uyathetha egcina uchitha izandla wayehamba enza leyo nto ebheke eqhugwaneni azaphenduka angikhombe aze ungena eqhugwaneni phinde ibuza inkosi ithi nalabo kubezwanga uthi mina hayi baba ngibezwa bonke labantu athi kulungile ngilinda ngisakhuluma nabo mina uyazi njobe yakubo angithi amaqhugwana aphambi kwethu singiyabona wayefika eqhugwaneni lokuqala agobe alalele uxozela kwabantu uyabezwa mabeqhelile ukuthi kunenguyazana ekhona nomngezwa bathini agobe isikhashana adlula ulalela kwelinye nakhona kufike kwenoxozela umkhona adlula ulalela azawaqeda onke lamaqhugwana u9 onke u9 abuye eze kimi ethi uyazi labantu bathini ngoba kade bekhuluma lento ade beyisho ukuthi mina ngibazi ethi hayi labantu babuza ukuthi wena uvunani la ngoba izinto abekuthume zona emndenini wabe emancubeni akukho nokukodwa sakwenzile ngiqale ngithithe ethi nabasikuwo phansi kulabantu ethi hayi usaphila ngisushonile sezulu nomndeni wakini la ngikhale futhi mayithi ngishonile ivele isuka inkosi ibuyisa ubhoko esikudleni ithi uyabona ukhokhokazi wakho njengoba ade kujikjela ngale nduku efuna ukukushaya ucasula ukuthi uhambe isandla saloya umuntu ekhaya ivele inkosi ikhombe esinxeleni uyazi mayikhomba inkosi kuvele umuntu wasemancubeni usaphila enyameni ekhaya lo muntu wavela ngazangibiza ngegama ngimbone ngazangibiza kanti ngusibani bani lona yathi inkosi hena uhambe isandla sakhe ekhaya ngikhale mangikhala kube ngathi inkosi iyabona ukuthi emqondweni angiyikholwa lento eyishoyo ivele uthi ayikhumbula insizolwana zesangweni ekhaya qedwe kubuza ushefu ayibala ukuthi zazi u4 ngivume ukuthi ngiyakhumbula ukuthi hayi kwangebona abantu emehlweni akho akukhande kwangabantu kwakuyilezi izinto zakhe vele zonke ilana ngilimaza ngazo lo muntu mina ilwana ade phethe ekhaya ngayibona ngali mayivela ngikhale ke futhi manje mangikhala ithi inkosi hayi sengikhulumile nokhokho bakho bathi ungasayihluphi ngalo muntu bacela ngubuyisele emuva wena bathi lo muntu bazomthatha mhla 3 July ungasayikhathazi ngaye asambe sibheke ekhaya nawe mayiqeda usho njalo inkosi buthi vele ithi asilatheleni sibheke eMpumalanga ithi asiphinde sibheke eMpumalanga masiphenduka bayazi ngivele ikhomba inkosi indawo le ndawo yabona mangizoshonila makushonilanga sekumnyama kunane emvula kodwa ilathi izokhanya ukuthi ngathi iyafiliza ayikhombe le ndawo kwakhanya unayodwa athi yabona la kukhanya khona kancane asambe nisekhona sofest umuntu ozokuphelezela ekhaya gijima ungilandele sisuke futhi kulamaqhugwana uyabona sibheke le ndawo ekhanya into engixaka mina
inkosi yayihambe idondolozela kodwa kwangathi ayinyathelile phansi ngathi hambe emoyeni ungathi uhamba phezudlwana nje kwenhlabathi mina ngendlela engangigijima ngokufanele ngabe ngize ngimdlule ngihambe phambi kwakhe kodwa wayengaficeki kwangathi uhamba ngomshini wayengaficeki wayelokhu ehambile nje kodwa uyadondolozela ukuthi indlela ahamba ngayo angikhona ukumfica kukhona amasingabafana thothi sodlala sihobhane thothi usephethe umqhubushana lapha mangiphatha umqhubushane ngime ngithi ngikhokha umoya vela hlehla athi hayi ungaphumuli mawuphumula sovela umuntu eseshile lapha gijima kakhulu ungaphumuli phinde ngithathe ngejubane ngize le ndawo ikude le ndawo yazi ithebhuli mabi sikhanya eduze sesofika somuntu sesiyafika kwashintsha wathi siqhamukela la eplane la erent awukwazi ukuhleni uvela ungakwazi ngake ngafika la erent phambilini erent ngagcina khona erent ngangizodrop abantu okay mase silanga serent ay ubuye manje umqondo uthi le ndawo ngiyayazi kancane size kucaca ukuthi le ndawo kade ikhanye kude iyo le sesikuyo uma ngabe ngena phakathi esangweni ogesi ababekhanya safika sikhwalele ogesi ababekhanya eplane kwangathi kusemini nangaze ngibona indawo yayikhanya kanje ya ngisho nasegoli ngiyangiphume egoli ngibuka ogesi ebusuku ayingeke le yanto la mhlawumbe mawuya ubona imole ebusuku khanya kanjani le ndawo la kwakhanya kwakhanya ngeindlela njengajwayelekanga masiza khona sengiyambona ukuthi hayi usenyathelile phansi manje futhi nobhola uhamba udondozela ngalo phansi abuya litshatshe ehlombe eze uyabona ngala esitolo esemhlophe mazoje ungene etempeleni ezansi masifika ngakhona esitolo maqondana nesitolo ngithi kunendlweni nobani umfana babamkhulu ya avela futhi guqala ngaphandle mina ngilinde ngisafuna ukungena la ngaphakathi iyayivula futhi inkosi lendlu le nomfana babamkhulu vele ogesi bayakhanya ngibona nje yonke into abekho abantu abayalizala yini nobabili abekho yithi sobabili ngoba sifika nje maye ngena wathi mangabe ngena umfanekiso lo phakathi kwangathi uyabona mangizophephuka iphepha lifeshase nje odongeni kwavela ngathi umfanekiso uphushwe angazi ngomshini wangathi uyamhlamba ezwafika ngena kwesifubeni nomfanekiso wavela waqedwa waphela umfanekiso wasala ngekho lutho endlini ngaza asukuma ngama ngaphandle ngithuka ukuthi ngithuza ukuthi phela ngoba phela umfanekiso lona kwenzakalani kwenzeka nje leyo nto lokavela aphume maye iphuma ethi ngene etempelini zokuthola etempelini ngize etempelini ngicabanga uyabona etempelini kunamatshe la azungeze itempeli la matshe thina sifika bhuti kwakusebusuku ayingabantu la matshe befaka iMnazaretha abebeletha izandla emhlane bebheke phansi sengiyaye ngizwe manje mina ngabe ngifunda isihlabeni uthawu labantu babehlabela inkosi yethu uSimakade kodwa bewuhamisha bengakhipha amazwi ngifike ngime ngisabe ke manje uthawu labantu baguqeleni kanje ngapha la matshe azungeze itempeli kanje avele inkosi imemeze singaphakathi yona yayimi ngaphandle kwalendlu yipulpit imemeze ngimemeze ngegama lami time mntana ungabasabi la nto babonayo olinda amaphoyisa asezulwini uma ngabe usubona imizamo Nazaretha nala matshe kusuke ngawona matshe ebusuku bayavuka kuba ngabantu begada umuzi wathi kodwa kuba ngabantu umuntu mayenza into engalungile phakathi bawudikile umuzi bewushiye bezohlala la eplane ngene ngabe kwenze lutho uyazi mayiqeda ukukhuluma futhi inkosi kuvela ukwanti la matshe avuleka avula into esayisangwanyana ngingene phinde futhi beguqe bevale ngize kwinkosi ngifike ngiguqe phambi kwayo mangifika ayisasho inkosi ukuthi muphi lo muntu ethe somthola la angiphelezele ekhaya ivele dasambe sibheke ekhaya manje siphume masiza futhi sophuma kulabantu bavula futhi isangwanyana ukuthi siphume lesitolo esimhlophe saphuma ngakulelo sango sanyuka ke manje sinyuka sibheke phezulu mina la eplane ngaphathi ngahamba ngingakaze ngingene ngakhona unyathele wena usaphila sinyuke kulo mgwaqo lo yabona itempeli phezulu lo mgwaqo lo obhala amagate ondlonkulu nani ohlukana kwawo yebo ngangihambe mina ngitshela umvanga ukuthi baba sasihamba la nenkosi sayesawufika ngalo ndle ebhala indlela befundisi yebo sahamba ngakwa right wayo sayoshona ngale egcawini mase egcawini ivela iphenduka inkosi ithi yabona ke manje gijima kakhulu sesibheke ekhaya yazi mayiqeda ukukhuluma lokho kuvela ubantu futhi uyaphakama enhlabathini athi ngimlandele aphinde enze into akade ngendlela akade hamba ngayo suka le ngithathe ngejubane bengiqala mina ukubona umuntu ongenamhlanje ongabantu ababili umuntu oyedwa ngiqala mina ukubona inkosi unyazo ukuthi khona umuntu okanjena
mina mangabe kuthiwa nalo unyazi luyadlula ngeke ngibona ozakwethu negenge encane ilunguza ifuna ukumbuka mina kuyagcwala inyembezi ngibheke phansi ngikhalisa ukuthi mhlawumbe ngizophinde ngibone ushembe ile yanto owayibona uhambile emhlabeni engangibone yiyo uyazi athi inkosi mangabe iflathele uyabona uma uvula isihlabelelo lo muntu oqoqa ingubo ezimnyama umhlana wakho kwawuye kodwa kungathi uyabona ikapu ukuthi kanjani kungathi khona obuka le emzimbeni owodwa lo ngemuva uyangiqhweba ukuthi ngizwe uhamba uyahlehla ngime athi ngithusa lo muntu phela osemhlana lo muntu maye ephenduka kube inkosi unyazi abuza usumeleni manje sambe sibeke ekhaya ngizabe ke mina ukukhuluma into engiyibona kuye aphinda flathele mangithi ngiyaqala nje ngiyagijima kuphinde kuvele lo muntu emhlana wakhe angiqhwebe futhi ngimeke futhi manje ngethuke avela buya ngithethise ke manje ethi hayi ndoda sami sibheke ekhaya phela manje mningi umsebenzi engifuna ukuyenza ngisuke ngimkhombe mina ngimkhomba athi hayi lo muntu ombone emhlane ngekimi ungamsabi kuseyimi anginawo umhlane mina ngibona ngemuva nangaphambili uzabona mina nje ubungibona gijima unganginaki mina uyazi mayisho njalo inkosi ngithathe ke manje ejubane lento ihamba iyadlala kimi uhamba uyangicheka ukuthi ngiseza maye ngicheka kuba inkosi unyazi maye flathele nalo muntu ohlehlayo emhlane wakhe hamba yenzeka uyabona budanga into mangibuka emaceleni ngibona ukuthi kumnyama nje basihamba kodwa kukhanya la nihamba khona la sihamba khona kuyakhanya nje kahle indlela ngibona nje kahle ahambe buda yabona ukuthi mazofike asithele mhlawumbe eqhumeni noma entabeni ahambe afike ngendlela bahamba ngalento ngobe ngathi yabaphusha lento abahamba ngayo afika asithele ngala kwentaba kodwa kuqhubeke kukhanye la ngibheke khona vele ngiyabona ukuthi lo muntu ubheke le ngiye kule ntaba fike ngidundubale nama ngiphezulu ngibona usezansi le egcineni kwayo intaba uphansi umile ngijime mangifika vele ngikhathele ngoba ngigijima ngiyezwa sengikhathele fike ngiguqa eceleni kwakhe ngamthola eceleni komfula lo mfula ongenisa awuwazi lo mfula angwazi kangathi mina lawa mfula indlela ongenisa ngayo mina ngeke ngibone imfula ingenisa nangasekhaya khona imfolozi mina bengiye ngiye kuyo uma ingenisa ngiyoyibuka angawuboni ndawo umfula ongenisa njengaloya ubona lapha uhamba naye ubaba hlobo la mfula ngendlela amanzi akhona emaningi ngayo uyabona mangabe ilento lena uzobuka ulwandle ulwandle luthi buka kuphela amehlo ungaboni ukuthi kugcinaphi lo mfula uyileyo nto indlela kanje ayigijima ngayo isipiti sakhona ayihamba kakhulu lamanzi manje nizowela lo mfula mangifike ngiguqa yena umile ubhoko lolu aliphethe usehlome phakathi la emanzini mangithi ngiyaqeda nje ukuguqa avela athi sokuma kungene kulo mfula sizophumela ekhaya sengiyajika mina sesifikile ekhaya ngithi ngiyawabuka lamanzi ngendlela yagijima ngayo amanzi akangithatha ke phambilini ngaze ngaqalisa ngathi mina baba amanzi akangithatha ngiyawasaba lamanzi ahamba kakhulu azongithatha athi hayi ngokuzumenza uzothi mawungena kulo mfula uphumela ekhaya sukuma ungene ngithi ngiyasukuma ngiyangena mhlawumbe uyayibona kwenzalani mawufaka unyawo emanzini ahambayo egijimayo avele nje kuphephule kulahle lapha angikhiphe lamanzi angilahle ngaphandle kusume ngithi ngiyazama amanzi angikhiphe ngilahle ngaphandle guqe phansi ngikhale athi ngena kulo mfula ngifuna ukuhamba ngithi mina lamanzi angene kuwo avele asibuthi avele asuke aphenye imbatha lelaqokile aliphenya udonsa iside wele emhlophe alithintithe asula isandla kuyesa kwa right mayesula isandla athi buka la esandleni ngemuntu uthi ubonani uyazi isandla vele ube ngathi siba iTV kudlale mina ekhaya kuvele mina ekhaya ngiphuza ushevu kuvele ngilwe esangweni kuvele clinic kwamsana uvele yonke liyanto odlule kuyo ya isidlala ngathi ifilimu kuye kodwa esandleni kuvele kwahlabisa esibhedlela kuvele ngwelezana kuzovele emakhazeni la ngikhona kube sengathi manje emakhazeni khona into edonsa ishalofu leli ngilele kulo sivele sidumbe ethi yabona isidumbu sikuphi mabeke bakuhlinze ekhaya ngokusakwazi ukubuyela sikuma ungene kulo mfula asehlise isandla sume ke manje ithi ngiyazama ungena kulo mfula amanzi izinto eyodwa khiphe lento eyilahle lapha qale phansi ngikhale mangikhala aphinde ethi ngoba uyehluleka ukungena lapha phinde ubuke ngime esandleni mayathi angibuke avela donse esaduleli asisule futhi isandla sakhe angikhombise uyazi ukuthi isandla vule bengazuthi kupheqeka amapheje sihlabelelo apheqeka kuye epheqeke kwavela number 7 uthi ngowela ngijabhile emfulweni waseHoze athi maye lo mfula esikolo nomfula waseHoze lona uyakwazi eHoze mina ngasethi hayi wonke umuntu mangabe eshona udlula kulo mfula oyiNazaretha nongelona badlula la wathi abanye lapha bayaminza ishumi leminyaka umuntu uma adengenzi kahle bazobe ibhajwe la wena ubuzo wedlule la ngoba hamba ezandla somuntu
yazi mayiqedwe usho njalo inkosi bodi ivela isuke ikhombe ngezansi lomfula la ungena usubheke khona ithi uyabona lo mfula uthi uhlukene igaba enganani uyabona lapha ngezansi kunegazi khona uhlukene khona la ungegazi khona kulomfula manje mayekhomba kuvele ngathi abantu umuntu mangabe eminza ngithi uyashona uyakwelize bashone phansi bashone phezulu yebo athi uyabona lantu abaminza laphana babondla imizi bechitha igazi ngapha igazi vele phenduka iziba la yibo ke laba abaminza lapha bavalelwe ilento athi ngifunde lo mbhalo engibona la kuye athi kuthini la kimi ngifunde mina ngowela ngijabhile emfulweni nasehuza avela athethe ngingakaqedi ukufunda angithethisa athi akufundwa kanjalo kuyahlatela lo kwazi ukuhlabelela ngithi mina baba bengasonto ingoma zamaNazaretha angizazi athi hayi kulungile vala amehlo sohlabela sobabili wena uzosho lento engishoyo ungilandele ngemuva ungasali ngwavala ebhuti amehlo manje ngwavala ihambe phambili inkosi iqala ihlabelele we Tangi Ilemfule Niwaseo Uzengapeshe Yawa Kamalami ngoli fomana khona fomana wahlabelela bhuti wazafika ekugcineni isohlabela mina ngisazi ngasiboni angisifundiswa wona awusazi isihlabelelo angisazi isihlabelelo wazafika ekugcineni leli verse lokugcina wathi ngosiphinda mangihlabelela usathi ungadlali ngazo wathi ungahlabeleli mangabe usuthi bese uhlabelela wathi bohlabela mangabe usosizini noma kukhonto ufuna ukuyicela kushemba wathi ngiyokuzwa wathi manje ngithola ukuthi ubuyidlalela nje ngiyojiya ngeke ngisakulalela waze afika ekugcineni leli verse lokuthi hayi wenkosi yami wenkosi ungayiphenye Kamalami ngoli fomana khona fomana kho wahlabelela bhuti kanjalo ke sonke wasiqeda mangivula amehlo angazi wafika nini kimi eceleni kwami ngoba ngangiguqe nje iqamama wafika wangichaka ngengalo wangiphosa kulomfula wawela uyangiphosa sakungijikjela mina mangithi ngifuna ukuzama ukubhukuda sengenile vele emfuleni yebo kanti shuthi yena uShembe wazi wankwayibuisela umphefumulo esidunjini mangibhukuda mina ngagcina ngibhukuda ndikuvuleka amehlo lapha emakhazeni ubaba kaMthethwa manje ngabe edonsa ifridge bazohlinza qonda ukuthi mina ngivula amehlo ngicwele ice njalo ngavula amehlo lwabathuka abaleke lapha ICU uthi wafika kuza athi awukanti umfana omncube ufakelweni lapha engashonile
mina bengiqala ukuzwa 2024 ukuthi le genge senze emakhazeni kusemthethweni kufanele bedla idakamizwa uma beyongena ophuza ugologo anike ugologo ukuzabhekana nalesa yebo uma sethatha isibindi bese yongena ke uthi lo abamthetho bavela odokotela bamdelela ngakho bathi hayi unamthetho ugologo uphuze kakhulu namuhla lo muntu uneviki ehlele emakhazeni futhi wayehanjiswa uwe athi lo baba hayibo lo muntu uyaphila sambe ngenikhombisa mina bemlandele kodokotela bathukile phela manje mayefika la emakhazeni angithi ngesikhathi ebale kusho umnyango uvulekile bayafika umnyango uvalekile manje awukhiyiwe kodwa nje uvalekile yebo mabe uvula umnyango behlise engle bewuphusha lutho umnyango uvuleka bewuphushe ngamandla mase bephusha ngamandla umnyango nje ungavuleki but usublockwe yimi ngilele ngiqumsile la emnyango aphinde lo abangibone iqala thuka abaleke futhi qale phansi bemlanda mthetho anikwenze njani ethi hayibo ngithusa ukuthi mina lo muntu ubeka ubani lemnyango wami ngigcine ngivula ifridge lapha mabe bukodokotela kuyabonakala ukuthi ngihamba khona mina ngihambe ku ice ngisuke efridgeini ngesikhathi uhamba uyazizwa wona Mncube cha ngabe ngikhuluma iphutha angikaze ngizizwe enhlobo udokotela uRahman mayesondeza imini emakhaleni kimi ayithi ngilelela phansi asibambe lapho ke Mncube siye ngasetolo sikwazi ukuthi siqedele mbukelo omuhle bonani streaming sizoqhubeka nomfoka Mncube la ethi uphuma khona ke emakhazeni asibambe lapho kodwa ungasuki la kuyibona streaming ya uma ngabe udokotela indiyalela uRahman usondeza imini emakhaleni kimi ngilelela phansi uthola umoya kimi uyaphuma emakhaleni bethuka ke manje bebuwane noNdimanda ukuthi umuntu waphefumula bengithathe bengifaka embedeni angibangi ngisabona lutho ngabe ngikhuluma iphutha bengithathe bona bengifaka embedeni kude ICU qale phansi kuxhunywa imshini ke manje ubaba afike ekseni baba uzolanda isidumbu nomalume fanele sibekwe ngakusasa baba mayifika lapha emakhazeni kuthiwa hayi baba uNcube sicela ukuthi uphuthume eqala engwelezani lapha ICU khona udaba oluphuthuma ngalo usididayo baba uthi wathi mangabe ngene ICU eminyango bavela odokotela babeka zonke izinto abazenza bayeka negoli beza kuye bazomkaka lapha babuza bamuNcube sicela ukubuza uhamba yiphi inyanga usilayele athi baba inyanga ngihambana inyanga bethi imuphi loNkulunkulu omthandazayo athi baba uNkulunkulu ukhona ngaba nginawo lo mkhuhlane enginawo ekhaya dokotela uNdimanda ethi baba uNcube siyaxolisa lo muntu othi uzomlanda lapho usenze lo mhlolo uphapheme ebusuku ngo12 emakhazeni akhala ubaba ethi badlala ngaye bathona ukubathuka bethi hayi uphapheme noma engakawavula amehlo kodwa uyaphefumula asikwazi ukuthi ngani umuntu ophefumula uhamba yongcwaba bemthatha ubaba bemise ewodini ngangolo ngangilaswe ngedwa ke mina baba mayifike ewodini uthola lapha nxaka imshini engixhunywe kuyo ukhona umshini ongathi uyi-TV oskena ngazi ukhipha inamba kwenza into engathi igraph lezo inamba ziyanyuka zehle bemkhombisa ukuthi baba uyabona lo mshini ubala kanje kukhomba ukuthi mfowethu inhliziyo iyashaya noma uyaphuma lo mshini yamlekelela baba ngayikholwa lento livele sukuIndia lelo Rahman dokotela ethi hayi asambe nakho zingema footage la sizobuthi emakhazeni kwenzani ngoba nathi asibonanga beye bahamba nayo baba baba fike emhlalise naye emakhamereni lapha ihlehliswe ke manje kusuke ungena nje emakhazeni yebo mangabe ihlehlisa ifootage kuyabonakala lo baba kaMthethwa edonsa ishalofu eqede ebaleka mayebaleka kubonakala izandla zomuntu umzimba awuboni bona izandla ngoba ngigcine kangaka bona izandla ifaka ama gloves ake Total Sport anqamukile la mina zikhipha mina la efridge zingithintise eyes zingithintithe zihambe nami feze zingidalise eminyango iqede ikhamera icishe onyazi lolo nama gloves alo mayibheke eKenan ngoba ngathuka mina January qala ukumbona inkosi ngathi nawo lama gloves abuwavela lapha ngomafuthe lapha engolezana akanje ngqo bethi baba uyabona lo muntu uthi ukhonile uhamba ngenyanga noma singaboni ukuthi ubanje ubani ngoba phela umuntu akasimboni baba kadideka hluleke aye ekhaya baba mayifika ekhaya wena bengena emoto ekhaya saqhuma isililo bona bayithothi ubaba uzanani nomzimba ehle ubaba lapha abahebeza ayimusana ukubanga umsindo ngenani lapha endlini kwagogo ngena endlini kagogo bembuza hawu hamba uyolanda umuntu atupha umuntu athi babe yodokotela bangitshela inkinga bathi uphapheme lo muntu ebusuku baba siqale phansi isililo ekhaya khala bathi udlala ngabo ke athi baba impela mina futhi ngiyangimtshela umuntu uthi ushembe mina ungilande kude intombi engizala kuyahlala emakhandleleni ngihlalela mina
Yeah. Kwalungisa umncwabo kwaqedwa. Mina ngize ngiphaphama sonto lesibili. Sonto lesibili ngiyaphaphama. Ngizwa nje imhlathi ibhlungu. Umuntu owadla ushave uzokutshela ukuthi khona ipipe elifakwe emlonyeni kumuntu. Drain poison. Lapha imali fake umlomo awuvaleki ngoba kunento engathi ivalvanyana ifaka lapha phakathi emlonyeni. Mina ngiphaphama kwanginyaza ikhanda kuphela. Ngangiboshwe umuntu ogulayo ekhanda. Ngathi mangibabuza odokotela sengiluleme. Ngibabuza ukuthi nani ngibopheleni kanjani bathi hayi sasenza ukuthi uzothi mawuva vele wethuke ufuna nokubaleka bese uyalimala. Odokotela mangabe ngivula amehlo kunane light engichophile la ebusweni yabona le light iyayisebenza ukuthi umuntu made ehlinzo eyoround enama globe amaningi. Yebo. Ukhanyiswa ngebusweni le nto. Kunalokho ukukhanya kimi mangivuka le machine lena ngithi lokho ikhala lapha ivela ikhale kakhulu. Manje sebiza ngithi nangu lo muntu usephapheme. Bengibambe ke babona ngiyazi ikhanda. Bewuqondisa umbhede ngamagiya ngihlale. Bebuza ngewuzule mase kukhipha ipipe emlonyeni. Ngivume. Uyabona lapha imabile khipha baqale beroundisa bese bedonsa. Yabona bedonsa le pipe kwakwehla inyembezi nje emehlweni kimi. Ngoba ngande sithi suke esiswini straight. Ngikhala. Belikhiphe bese ethi nesa uyabona bhuti uthi kuphi la? Thi ngiyabona amanesa ngiwazi. Emqondweni kukhona ukuthi ngiye ngadla ushave. Into ayidlala emqondweni ushave nalabo futhi engangilwa nabo aba4. Nanso into ayikhona kodwa futhi ungathi kade belwa nami izolo. Into esentsha. Into entsha ngathi laba futhi athi ngilwa nabo izolo. Ngoba bathi mangabe fika mina ngambuza ukuthi baba ziphi lezi insizwe zangilwa nazo esangweni. Akazi nakwazi ukumbela. Bayazi mabe sebelikhiphile lithi nesi awusho bhuti ushave ade udlelani. Thi ngiyakhuluma kuphuma umoya emlonyeni. Phuma umoya libona inesi uthi ngizama ukukhuluma. Ithathe exercise nepeni lithi bhala phansi lento eshoyo. Ngibhale mina khona abantu ababekhuluma endlebeni ngababoni yabe ngiphuza ushave ngangafuni. Libuzi nesawusho yini ekhumbulayo ngoba phela ngisusu emakhazeni izinsuku ezisihlanu ulele khona. Kanti usho ba check umqondo. Yazi vele ube ngazi ukuthi umqondo angazi khona uthinte kuphi. Vele ibuye yonke into. Ngibhale mina kwafika ushembe emakhazeni waphambana nobaba. Ubaba ephuma ezonto uthi umlandisa exactly njengoba exactly. Wangithatha ushembe wangise endaweni esaqhamuka wathi izulu lomndeni wakithi. Ezinomndeni wakithi wawo khokho. Ngababalela labantu. Usumtshela nje yonke into yenzakalile. Yebo. Ngithi mina sahamba sadlula ebuhleni. Wathi mntana mbo uhamba kahle la ebuhleni kukhona la emhlaba nangaleko lizawukhona. Ngaphapha mengwelisa umfula waseHozi. Manje sefunde lento. Angitshela emehlweni amanezi mina athi ayibhuda uthi kulala qondo uphazamisekile. Ngivele ngikhale. Mangikhala mina ngikhalisa ukuthi la bantu sengisuka ukhaleni elingaka kade ngilihamba bazongitshela ukuthi ngiyagula. Mina futhi bengidla amapayipi umuntu owadla ngepipe uzokutshela ukuthi khona ipipe elifaka ekhaleni kumuntu. Lelo pipe liyafaka lizongena lifike lime la bese kuba khona lesiswini. Nabe ngibhojozela ngemuva kufaka ipipe. Yabona idrip kanjani? Idrip izofaka into engathi ingamaheyo bathini glucose lanto. Yes. Na izongena ngemuva. Mina ngizozoma sengingena esiswini ukuthi awu khonto engiyiphuzayo. Ngabe sengidelile ngibhale phansi sengidelile nesilifaka into engathi ipex la epipini. Yebo. Bengileyo nto. Mina bengibhala phansi ngitshela inesi ukuthi cela ungiphendula sengikhathele ukulala kanje. Mali ngiphendula inesi ngabheka le lizoze libuye lokhu ngikuleyo position. Into eyinkinga bhuti mina bengiphefumula kodwa ngibolile ngaphakathi. Dokotela ondimande uyena wangitshela usuku lesithathu wathi ebhuti sinenkinga. Sikubona uyaphefumula kodwa ngaphakathi akukho lutho ephilayo. Ingaphathi libolile lonke. Manje mina bhuti lento kuthiwa ipampers iqwazi ingane esizalayo. Ngizalwe ngekho mina. Kodwa 2024 April ngagqoka ipampers. Ngapha ngikuleyo nto mina bengishintsha ipampers ekuseni emini ntambama. Ngigezwa. Yabona umuntu owafala isigubhu somchamo, ipipe lomchamo. Uzosho ukuthi ayikho into ebhlungu njengalo esibhedlela. Lelo pipe balifaka phambili liyoshayisa esinyeni. Uyabona mangabe uphiswa umchamo ukuthi hayiza ngisho ukuthi umdala ngeke ingane lifake lela pipe. Ngeke mhlawumbe ngakhalisa ukuthi basalifaka. Bengiyileyo nto mina. Kangaone la pipe kwesinye isikhathi awuzwa ngisho uyikhulula ubona uba sekhamba epipini ngesigubhini. Bona sokonakele. Sokonakele. Bengiyileyo nto. Bayazi osuku lesine. Osuku lesine athi ngivukile. Ngikule nto nje ngiphila ngayo le. Osuku lesine kufika umvangeli emakhathini.
Osemnothweni. wasemnothweni Mpukunyoni mayefika umvangeli ufike ICU uthi uzobona uMavuke ekufeni amane sethatha amabhuku bheke ethi hayi baba akakho umuntu onegameni njalo la owaphi isibongo umvangeli akasazi isibongo athi umvala ethe inkosi unyaza ngifike ngithi ngifuna uMavuke ekufeni Inkosi sivele yashona kumvangeli. yebo bemlandela amanye amabhuku manje abantu akade belalisiwe phela manje la ICU abanye bebheke bethi hayi baba umuntu onegameni njalo akekho bembuze lo muntu kade engene kwenze njani la athi umvangeli hayi ithe inkosi athi edla ushevu bethi hayi ukhona umuntu ade edla ushevu umfana kwamncube inkinga ngene ihlobo nomndeni kuphela kuye uhlobene nibaba naye athi umvangeli cha ngihlobene ngithunywe inkosi bethi hayi baba ngeke umthetho awuvumi kanjalo ngeke uzukwazi makuphikiswana ngale mvangeli vele athi lethani ipen nephepha bemnikeza abhala amagama akhe isibongo ID number inamba yocingo athi ngicela ukuthi ningidedele ngimbone lo muntu mangabe sengimbonile ku container la embi mangiqeda ukumbona nofonela mina umndeni wakhe ngizoyikhokha indleko bethi hayi ngoba ufunga kanjalo basambe kodwa akukho emthethweni beze naye umvangeli wathi mangabe ngene odini ngangikulo wayephethe isikhwama esincane savele saqatha phansi wathuka wakhala mina bengithi mangabe ngiyazi siyintamo ngithi bekunyazi into ongayazi amapipe lapha exhunywe kimi umvangeli savele sawaphansi isikhwama wakhala igama yakalikhuluma athi awushembe uyangilinga nongithuma umuntu osenkingeni kanje angibuza mina emqondo nami ngididekela ukuthi lo baba uzongikhalela engamazi kwenze njani angibuza uyaphila ndoda ngivume ngekhanda umuntu othi hayi baba akakwazi ukukhuluma ubhala phansi bese uthi umvangeli uthe inkosi unyaza ngizokubona ngijabule kodwa ngithuke aqeda umvangeli athi ayithe inkosi angiqale ngihlabelele bese siyakhuleka avela umvangeli esikhwameni adonsa isihlabelelo manje adonsa isihlabelelo icover yaso ngaphandle inenkosi unyazi ifaka imbatha lengo ifaka umjivo obomvu igqeke exactly njengoba ifike emakhazeni kimi yabona ngani mangisibone sasithombe umvangeli ngasikhomba isihlabelelo ngisikhomba ngamasayini ethi asondeze kimi asondeze umvangeli phela uthukile ngisivala isihlabelelo ngikhomba inkosi la ngaphandle ngibhale exercise nami ngithi baba nangu lo muntu wafike emakhazeni umvangeli uyafunda lapho uyakhala ke manje ngibhala uthi hayi ngapha phapha mase ngwelisa umfula wasehozi wahlule na ukuhlabelela wafatha sikhulekeni sakhuleka masikhuleka aqede athi hayi ithe inkosi asidle na amafutha ndoda avela donsa uvaselina lo mkhulu ogcina iblue seed uvaselina bhuti mabuse emusha unomuntu okwabunile uyabonakala ukuthi khona umuntu okade uthinta la maye uvula uvaselina ethi ufuna ukungidlisa hayi bebuya odokotela bembambe ke bemthethisa bethi hayi baba uzomlimaza lo muntu omdala ayidla into eyisolid kanje udla ngala amapipe wabonayo la kuye athi umvangeli njengoba sesivumelene nani ngathi ngenza umsebenzi kaShembe ngikhiphelana amapipe lawo nomfuzi uvaselina bevuma odokotela yabona lipipe elalifaka ngemuva ngangizwa ukuthi mangiphefumula uyaphuma umoya kodwa hayi kahle bedonsa nalo bedonsa kohla nje inyembezi emehlweni bele befaka into engovolo lapha ngivalwe isuke ke indaba sekukhishwa leli la ekhaleni lezi ekhaleni mabedonsa nalo kwakwehla inyembezi ngangizwa udokotela ngimbambisana ukuthi angadonsi kakhulu adonse aqede athi umvana udla ngisiphi isandla ndoda ngikhombise ukunxele avela uvasena uvula ulethe kimi ethi faka sanda phakathi udle inkosi idlele wena angikwapuna lo vasena isandla ngifaka emlonyeni uyazi manje uthi nabhuti amafutha abusisiwe akhona lapha edokotweni ngike ngiwadle awana kodwa la test ayifike nomvangeli lapha aye nenye test lawana futhi ngayigcina ehlukile ngiwadle mangisawadle kancane avela athi umvangeli ithe inkosi wadle waqeda ngakushinga waqedile lo ogcina uvaselina ngudle mase ngiqedile ngithi uyabona into okugcoba mangabe isiphelile uthi iyasala into engamane njani athi khuthuluza umuntu ungashiyi lutho kuthuluza ngiqede avela ngibuza ukuthi awomanga yabona ngibuza ukuthi angoma ngivale ngavuma ngekhanda ngavuma kaningi mina bengithi mangithi ngomile esibhedlela ngibhalela inesiphansi livele nipompe ngesipele somjovo yabona ukuthi umjovo usincane kanjani esodwa lingikhamisisa lifa emntonyeni ngibhala ukuthi mina ngidelanga lithi nesuzofa amanzi amaningi afune kuwe yazi umfana vela donsa utholitha wamanzi ugcwele obusisiwe lezi igubhe ecibezela zo steel wetland akhipha lo thulitha athi inkosi asiphuze nanka amanzi awuvule methu uza kimi phinde bembaba odokotela bethi hayi baba lo muntu uzomlimaza akawaphuza amanzi kanje siyasikale nganazi iphethe umvana ethani kimi ipeti
mabe mnika vele ayishwaqe zonke ibhedi ayikhiphe ngewindi iwindi lingemuva kwakhe ayikhiphe ngewindi lapha ibhedi eze kimi la embhedeni afika ngibambe emhlatha wona maphuza inkomo umuthi yebo afaka thulithe emlonyeni angiphuzisa mangihishe kangilinde athi tenkosi lo thutha ngikushiya ngokuqedile uphuze wonke uphuze lento umvangelo uyenza nini ngabo 9 ekseni mase nguphuzile ukuthwese ngiqedile aqoqa into zakhe uyakhala ngaso sikhathi aqoqa into zakhe ayiva isikhwameni athi inkosi kubusisa uthe ushembe uzophila ahambe mayehamba ntambama ngizogezwa ngithi ngizoshintsha iphampasi futhi lifika inesi yabona amanye amanesi ayenza omunye umuntu esibhedlela agcine eshone kade ngekashone indlela igula abayiphatha ngayo kodwa ayibonke futhi kodwa nje abanye bayenza labo yibo labo nalabo mina babe nokuthi amanesi ngiyagula ekhanda lento engiyibhala la iyo confirm ukuthi ngiyagula ekhanda futhi bengifuna ukuyibulala ngalo yasheva ade nguphuza babe naleyo nto lento ngesimali ngibhale phansi mina ngizwa ukuthi angiphalaze baleke nesilolanda odokotela hey lo muntu ufuna ukuphalaza fika odokotela mabefunda la ngibhalile ngibakhomba amanzi kusinki mangibakhomba amanzi sebengikhela ngeglass manje angisakhela ngalesi spade should babona ukuthi akusule kusele umuntu uphuza amanzi ukuthi amanzi awasenkinga manje ngiphuzisa udokotela uRahman wangiphuzisa iglass ngiphinde ngikhombe futhi angiphuziseka eyesibili bese ngimcela angishaye ngamaqupha la emhlanje mina bekumsebenzi ukukhwehlela futhi mina ukuze ngikhwehlele bokufika laba befizwe laba bajimisanayo yes bazona mase bengishaya la emhlanje kukhathi ngikhwehlela mangabe ngikhwehlele kanye luzophela usuku ubhlungu ngaphathi ukade ngikhwehlela mali ngishaya India kube khona into efuna ukubuya lento ifika ifase entanyeni phinde ngithi ngiyazama futhi ngiyabuyisa uyazi vele kubuya inyama uyayibona inyama ngabe inonile mhlambe nginkalise yenkomo kodwa amanona khona seyelo isibolile le nyambuto yayibuya ngize ngiyisenge ngidonsela kule ndishi bebale kodokotela bengishiye ngedwa ngikhiphe le nyama ngikhiphe ibo wafu kule ndishi uyabona ngendlela le nyama yonakele ngayo ngeke uzulala endlini ikhona ngendlela ngeke ulale endlini ikhona ya kuna kwayo ngeke bebuya odokotela mabebuya odokotela balunguza ngamawindi should bajothi kimi vele sengiphinde futhi ngahluleka ngaphela kade ngibuyisa into eyinyama mabe ngilunguza bangithola ngihlele nje embedeni bengene mabengena baqhubana nomunye uqhuba omunye hamba phambili mabe afika nguzidokotela undemand hawu mfowethu azikho inhlungu ezwayo niki nikhanda mina ngoba ngizwa lutho vele ngiphinde ngikhombe lapha kusinki mangikhomba amanzi lengikhele futhi indiya amanzi amaglass amabili ilikhombe emhlanje mali ngishaya sethi ngishaya manje libuka umnyango ukuthi manje ngathi ngiyabuyisa liyabaleka lona ivele futhi ifuna ukubuya lento ifika email ngiphinde ethi ngiyazama ukubuyisa uvele kubuya igazi uyayibona ekhaya ukuthi mangabe kuhlatha inkomo noma imbuzi khona leli gazi bese likhongozela ngani ngendishi noma ngobheseni yes uthi liba njani ngakusasa leli gazi lalibuya nalo ngize ngilidonse selinyama ngidonsa indishi nayo lonakele lalimnyama ke lona igcwale lindishi lento dokotela vele sebebale bebuye uma bebuya bangithola ngihleli babuka le ndishi babuka mina bebuza azikho inhlungu ezwayo ngeke ikhanda mina ngizwa lutho asuku lokudokotela uRahman ethi akulanda i-x-ray bafuna ungicheck ukuthi ngaphakathi njani ngoba phela kunane igazi la makulanda i-x-ray ngiphakanyisa ifake la esiswini mabe ngifaka mina ngabona odokotela bedonsana ngempahla behlahla amehlo nami ngididekeke kwenze njani babuka le screen phela lapha dokotela undimanda ngitshela ethi webhodi lesinenkinga lapha sikubona uyaphefumula kodwa ngaphakathi akho lutho ngihlahla amehlo mina vela phendula iscreen lesi angikhombisa ukuthi yabona ngaphakathi njani ngaphakathi but kwakugebhezi lamathambo nomgogodla kungekho lutho ku empty nje into ayikhona kwakuvaselina kashembe yebo uvaselina la kufanele ngabe kunenyongo khona ithi inyongo ayisichithekile wawufika uvaselina ube sigaxanyana umise kwenyongo udlala indima yenyongo ya la ngabe kunamaphaphu khona uvaselina uwona umise kwamaphaphu la ngabe nenhliziyo khona uwona umise kwenhliziyo ithumbu ngalodwa mlalikhanda uvaselina dideke kodokotela bethi ngempela ushosho ukuthi awuzwa inhlungu nikini ikhanda mina livele lithi India lelo Rahman ethi anilethi indishi lade buyisa kuyo ngibuthi yini leyana lifaka igloves malifaka isandla lendishini liyaphakamisa nanka amathumbu ngaphandle amaphaphu nayo yonke into ngikhiphile mina ngomlomo lonto bedideke ke manje ke asho udokotela ukuthi
amathumba lomuntu nangu phela lapha zonke izinto nazi ngalobo busuku mina wacela udokotela uNdimanda wathi bhuti sicela ukulala sekugadile lento esibona kuye siyayisaba alala ebusuku bengivusa should babetshela ukuthi so sengilale futhi nomphelo mabe ngivusa hayi ngiphaphame bebuza inhlungu namanje lutho nini kanti bethi ayiqhubeka ulale lale mabe ngilele ekseni kufonele lo mvangeli Makhathini yebo bethe bakuxulu phuthuma uze la enkolezana khona udawolo ukudingayo afika umvale mayifika bafike bambuza bathi awusho lo vase nodlisa lo muntu uthathe iphi wathi umvangeli uvase wasezulwini unezo unyazi vele lithi ndiyacela mangabe uyakushembe ufike usicelele futhi lo vaseline uyamsiza lo muntu inkinga kana ngaphakathi ngoba umbona umvangeli athi manje athi uphila kanjani bevele beqale belandele indishi babe mlandele indishi bemkhombizelele ngaphakathi athukeke manje ethi awangaze ngikubone into enje akhali nanokukhala ethi aningilandelani nami lo mshini enichecka ngawo umuntu ngaphakathi khona ngizofike ngisho kubaba ukuthi ngitholeni elando x-ray mabe elanda bengiphakamisa phinde beyifake futhi la ayini bafuna ukubwesweni baqala phansi odokotela badonsana futhi ngempahla bakhamisa ke nomlomo manje bethuka mabe ngibuka mina ngaphakathi namathumbu nayo yonke into eyibinda amaphaphi inyongo akukho kushodayo uvaselena usekho igazi mina bhuti yabona igazi leli donethwayo ku SANBS mina bengifaka amaphakethe awu10 ekseni phinde kuthiwa still sashoda sazozama elinye dokotela uNdimanda ngithi bhuti sinenkinga sesikubona unane igazi eliningi ke manje singazulithathaphi mina amanzi ayifika umvangeli ngiyayimbuthi iwona akhanda igazi kimi ingaphakathi nginalo mina lonke lika Vaseline lonke Foka Mncube asiphethe sophinde sisithola isikhathi size la ngicabanga ukuthi into eyikhulumile kwanami nginawe iyangishaqisa ushembe ukuthi angithi ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni kabusha ngoba ukhuluma izimanga lezo ezikhulumayo umuntu ngempela okude noshembe awungekaze ayikholwe kodwa ngoba ushembe uvele ezulwini uNkulunkulu siyazi ukuthi lokho kwenzeka empilweni yakho ungasekho la emhlabeni ngoba nangalo kwethuna vele sifica yena ushembe Mzilankatha asigoqe baba nakho ke usuphumile esibhedlela ekhaya bathini sebekubona kwaba umsebenzi kakhulu kwaba umsebenzi nesalukazi namanje sihlala singikhala egcini masengibuka lo wasemndenini owayefuna ukuthuma uphuthu uthini akasekho lo date owathi uzobe nakhuza ngayo baba wahamba ngayo mina ekhaya ngumthakathi nje omkhulu ngasho phela mina ukuthi ubuyiso ushembe wakhuluma kanje umuntu ongilimazile usibanibani ngisho khona lapha anithe umkhulu noshembe bathi bazokuthatha mhla 3 July hey Ncube mfowethu asithokoze ndoda yamadoda kuningi bese ngakuthola kodwa solenza uhlaka sibona ne streaming ukuthi lezi indaba ngoba zenzeke kuwe kodwa kuzona ezakho ezonyazi unyazi ekhombisa uNkulunkulu bakhe kuwe ngiyazi ukuthi abantu abaningi bagxabha ubaba left and right ngoba akaba naye inhlahlo kwembulela ukuthi ubani lo esihamba naye uma ethi amanazareth uNkulunkulu akushiswe lesenzo ushemba asenza kuwena baningi abantu ushembenza izinto kubo ngokwehlo abanye bathule nakho abazi bazokhipha kanjani bayidinga imidi ukuthi beyoveza ukuthi ushembe uNkulunkulu sibe nenhlanhla nje sabathola sayizwa indaba yakho ngomagayi kuningi ngoba ngithi sazophinde sicele sesiqedela kahle indaba kodwa ngenxa yesikhathi siyafisa ukuthi sibambe lapho Mzilankatha ngesethembiso ukuthi sobe sikuthinte siqede indaba yakho asibonge kakhulu ngesikhathi sakho siphe sona sibona ne streaming siyabonga kakhulu ya ngisho umuntu ushembe wani mangabe esezogcina ukungibona esibhedlela waphenduka ujiva lo wawubhaliwe bathi bobatshela ukuthi ushembe undaba zaso nontanda bathakathi zehlele emthandeni emzini yamakhosi kwamaphumulo umhawu phalala kusindaba sengozini umbayimbayi wethu siucuphile siulindile usokhaphuzela ngamashobe ezinkomo zezulu umnqamulo endwendwe zesogwini ayi bafowethu isiqhwaga esingaphekwe iqhwaga zonke uyizwele mbukelo omuhle webona ne streaming ingxoxo yethu ayiphelelanga kodwa lezi zinto okuyizona zona ezumongo nokuyizinto zona ezenza ukuthi umfoka Mncube abe kulelizwe ngicabanga ukuthi uyizwele lapho ngasekhaya kodwa ke namanje sisasho ukuthi ushembe ohleze uNkulunkulu kubantu bonke ngekhathi zonke uyathanda kawuthandi
ungaboni amaNazaretha enza izinto uShembe angayiyalezanga ukuthi azenze bese igama likaShembe lithukwa ngenxa yokuhamba kwethu kodwa yena uNkulunkulu bakhe abusoze baphela asibonge ithuba hlezi kuyintokozo kuba nawe ngasonke isikhathi lapho ngasekhaya njengoba kade sinensizwa yazi kwaNkombo kayixoshwa le eMtuba phesheya kothukela besinala ukuyibona streaming asibonge ithuba osiphe lona mina ke akuvalelise umntwana kandakanda ongahle umfulo ngashe ogobhoza ubusuku nemini la kuyibona streaming sale kahle emakhaya.